Biyag ti tao. Hello, gagayam na imbag nga oras kanal daw, kada kayo amin. Itagun daw ay, sagutan da kayo di sabali manan nga istorya amang tadlinglingay, kan adal, ititunggal may sa anayat ngagdengdengag. Dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Nanang, kaya't ko ti agadal iti kolehiyo tapno makatulong akada kayo kanitatang. Ay, kaya't kumot a makaadal ka iti kolehiyo, anak ko. Ngamamumot a marigrigat tayo laeng. Nanang, makilablabada ak, kan makimanmaneho laeng iti tricycle ni tatang mo. Makamkamtud tayo iti kwarta, anak ko. Kasano nga rudan nga iti arapaap ko ang makaturpos iti panagadal. Agpatingga ak kadilatan diti balay. Anak ko, nanang, nangato ti arapaop ko para iti pamilya tayo. Ngamno saan ako na makaadal iti kolehiyo. Agpatinggalaan nga arapaap ti amin. Ay, pasensya kan Talaga nga awan maaramidan mi kan ni tatang mo. Dagiti masapsapulan mi iti inaldaw. Kurang pa paggatang tayo iti kanan tayo, anak ko. Nanang, kas kumaita, naibus man ang tibagas tayo. Nas ka na mapaanak man ang umutang kadagiti kaaruba. Naurnong pa yan ti utang tayo kadagiti tattao. Lima ka nakatugaw iti tirasan nga ilay ng anak mo, bakit? Ay, kaya't nangarog ti makaadal iti kolehiyo. Ngamawan mo't gastusan ng agadal. Masya nakiti anak talakay. Araramidak mo ti amin nakabalak ng agtrabaho. Tapno agbyag tay laeng. Napaida ma talaga tigasat kadatayaw. Ay, lakay. Nang runa kat dimteng pa iti pandemya. Manmano ti rumora pasahero. Kaya't nasa wunday ta, basit ti mapasadaak. Ay, di tayo mapukawan ni tinamnama, lakay. Ay, nadagsan ti biyag tayo. Ang nasken ngagbalin tayo anatipkar. Agsingsing pat, kanagaramid tayo lata iti kinaimbag. Wen, lakay. Day ti kang runaan iti amin. Ti panagsingsing pat tayo. Bakit? Tilangan pagyamanan tayo kan ni Apo Diyos. Naurnos lata ti pamilya tayo. Nga uray kin-kin niten na tayon ti kinariga. Nakapulos ka matilay na sa dino ti papanam. Mapanak agsapul iti panggadak, tatang. Kasta ka di anak. Wan, tatang. Sapay lakumat at damangawat kanyak nga uray high school la ang tinaturpos ko. Anak ko, pasensya ka na no saan da ka mapagadal iti kolehiyo. Mawatak, tatang. Agyamanak. Agpada kami kaninanang mo, akayat miya makaragpat kami no magtang mo mati kolehiyo. Agam dakal mo't nga rod ato bang ti kinarigat ti panagbiag tayaw. Tatang. Ay, kas kumaitay. Adaman nino may nang singir kaninanang mo. Di kakaiso na at ang danda naglaba, ay iso natin bayad na. Tatang. Imbis nga igatang taylagan iti karin tayo, bayad na kwarta. Sayang dayjay. Awan maaramidan tayo, gaputa talaga mo't nakautang tayo kadag iti karuba. Day tati pampanunutek, iso akayat ko ti agadal iti kolehiyo. Kaya't kayo ayaon iti kinarigat ti panagbiag, tatang. Anak ko. Makitkitak ti rigat yung agtrab-trabaho kan ni nanang. Iso akayat kayo atulungan. Rimwaran na napan nagsapol iti panggadan dya anak talakay. Ay, uwan bakit? Diya akong linapdan gaputa kayat nati tumulong kadata. Maawatak ti anak ta. Lakay. Ay, naawang ti panagsarita mitay. Makon konsensya ak. No kumata nagadalak mo na imbag iday.
Saan kumamot akas iti panagbiag tayo? Adda na kumamot iti napintas ken natalged a panggedan. Ken maikkan kayo pa'y kumay tinapintas sa masakbayan. Lakay. Kasano ket marigrigat mo't la tinagtauda ka pamilya. Panagtalon ken panagmula iti nagduduma nateng tinabanguna ka panggedan. Dagiti dadakkel ko ide. Ay, una yan ti biag ti marigrigat. Di tayo pa'y makagatang iti kayat tayaw. Lumandan tayo man iti kwarta. Aglabas la kadag iti dakulap tayaw. Gapota pagbayad tayo mutla iti utang. Wan nga rod Malatarubara ka pa nagpasada iti tricycle. Bareng ada mapasada. Agsapsapol ka iti pangganda? Wan, madam. Kasapulak ngamin unay ti kwarta tapno matulungak ti pamilyak. Anyang itinalpas mo? High school lang tinalpas ko, madam. Ganun? Sapay ko matulungan dak ngagtrabaho. Amom ka dino sa dino ti ayan mo ita? Wan, madam. May sa restaurant. Well, may sa restaurant. Ang namadanon ti rabi. Agbalin at club dahi ti restaurant. Anya? Okay, alaan kang agtrabaho, ha? Kaya magtrabaho ka iti rabiin. Sige, madam. May atak iti dayta. Tinapatag. Adda panggada. Ala, nalpasan ti saritaan ta. Agsubli ka dito inton rabi tamabalin mo ti mangrugi. Anya ngay ti trabaho may di restaurant anak ko. Servidora nanang. Ay na, nagsayaaten ta nakasapol ka adagos iti panggadam. Wan nanang, kinapudno na, mabalin kun ti mangurging agtrabaho inton rabi apay nga arabi iti panagtrabaho. Iso kanumot ti kaadwan ti tao nanang, adamot ag duty iti bigat, aldaw kan rabi Madam, saan na dahito tinagsaritaan ta? Agserbidora akla ang dito'y Hoy, karaman dahito iti trabaho. No iti bigat, agserbidora ka iti restaurant. No madanon ti rabii, agbalin ka man nala. Ha? Saan ka niya kayat mo ti makatulong iti pamilya, Milana? Isong aramidam ti bagbagak. Agsala ka ti stage. When? Ingkan! Pag-uura yung dagiti mang buyakan ka at customer. Dakam ti mayawin mo a kwarta no aramidam ti bagbagak. Anya? Ikakit din! Sayang ti pintas mo, no di mo iparang ka dagiti tattao. Nay, nagadumot ton dagita grocery items ang ginatgatang mo, anak ko. Wananang, para kada tayo dayta. Ngamapay ang nagadaw. Saan kayon amas daaw? Intad adagos jebos ko titangdan ko. Iso nga ingkatang ko adagos kadagiti masapsapul tayo. Ay ha, wananang. Sige, mapanak bi iti silid ko. Agluto kayon iti kanan tayo kada tatang. Mas daawak bakit? Apay ang nagaduti makan dito lamisaan. Ginatang day ta ti anak ta. Anya, nangalaan na nga iti inggatang nakadagita. Intud ka no matadagos jebus na titangdan na nagtrabaho. Iso nga inggatang na adagosan iti kanan tayaw. Kastaya. Wen lakay. Ay tinasayaat. Inakayabanan ta anak ta. Tamangan tayon. Makita! Kayat na ka nagiti customer dito club, Ilana. Ngamin, kabarbaro ka nagpintas ka. Saan la dayta? Mayat pa iti sukog ti pamagin. Madam. Oo, sige ti sumarunong nga agsala. Sigurado apalakpakan da ka dagiti nagado a customer. Madam, araramidat lang dahito para iti pamilyak.
Kantap na makaurnungak iti aramatag nga agadal to. Ano gusto nga ron? Saan laman nala ti aramidam dito club ko? Ha? Anya ti kayat yu asawan, madam? Ala, dumngag ka na yung bag tapno maawata. Dakalaga tati agur-uray kan ka. No surutam ti bag ka. Ha? Anya nga iti aramidak, madam? Ay nagadumanan amak-makan tada dito'y lamisaan bakay. Gun nga rod lakay, insangput manan ti anak tadagita. Kan amam, Apay. nang teed ti anak ta iti kwarta kanya kapag bayad ko kano kadagiti utang tayo. Ay dakalayat isweldo na iti restaurant pagpapayan na iti rabi ay. Unsa? Ay, Nasingput ka no tinagbalin nga amo na. Saan na-emote kan ada ka no tape no kwarta nga iti dagiti customer. No makurso na daan dati pa nagserbina. ay, met, angarap. Nagasat nga ron ti anak ta, iti kasta anastrakan na trabaho. Wen lakay. Ayan na nga ni Elena. Matmaturog. Ay, Di mo singaan. Nanay, narnakanan dya anak ta. Nabannog siguro. Madam, nagdakkel mo tanti bayad mo kanyak? When gapo tadakkel ti mapaspas trek ko, tunggal rabii. Ha? Iso asi kay tanti star dancer ko, Elena. Manipod nagtrabaho ka dito yung club ko, nagpangato mo ti sales ko, nagtriple pa, nagititataw nga umayakbuyakin ka. Madam, Iso lalayang ti agsala. No, damang table kin ka bak nang, mapan ka dagos. Nawata? makon konsensya ak. Saan nga mo dagiti dadakkel ko amay saak gaya man aman nala, madam? Anya? Tiam mo da, servidora ak lang iti restaurant. Ay na, Elena, panunutom ti masakbayan. Saan ka di akayat mo ti makaadal iti kolehyo? Uwan, madam. Dahito yung tigundaway mo, tapno makaurnong ka iti pagmatrikula iti kolehyo. Madam, Pagpilyan ka. Anya ti kayat mo. Di makitkita ang agrigri ti pamilya, wano agbalin ka langan aman nala, tapno ado ti kwartam. ha? Agpili ka. Narikit ti agbalin ang marigrigat. Tadaanam dayta. ay adan bukod ko at tricycle bakay. Wen lakay, ginatang day ti anak ta. Ay nasaan ako na makipaspasada. Bukod ko na tricycle ti pagpasadak. Ay na makaurnong tayo iti kwarta bakit. Saan tayo na makamkamtod. Wen lakay, ay na maragsakan naklaunay. Gaputan nakasarak iti nasingput nga amo ti anak ta. Wan nga rod bakit. Kaya nagadaw ti awawid ni Elena amakmakan dito'y balay. Kita nakagatang pa yan iti nagpipintas abano na. Wen nga rod, ay naamo na pa yan nga ornosan ti bagina. Naka-make up arumwar. Nagpintas ti anak ta no nakapostura. Huwag nga raw. Ay na, kita amit ati kinapintas na tunggal rumwar. Ay na, mayaat. Wen, tinawid na ti kinapintas ko. Anak, mabait man laang. Apay ka dinanang. Adda sa bali madmadlaw ko kan ka. Anya day tananang. Apay kumut-kutong ka. Ha? Imo nagdagiti matam. Kan rimapis ka. Adda ka di sakit mo. Ni, awan sakit ko nanang. Apay ko mga agsakitak. No talaga nga awan sakit mo, itaypay kuma nagpulis ka ama pa nagtrabaho. Nanang, nagpusyaw ka pa yan. Kaslawan ng daram, kanayon ka nakapupok iti silid mo. Anyat mapaspasamak kan ka. Nanang, agtayak man ti panagkitak. Maulawak.
Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Ay, natalimudawan ka, anak ko. Ay anak ko, adagayam nakaarwa sakit mo. Kit naalam ka no dahi tayo tinagduduma lalaki ko na ti doktor. Pagawan ng dak. Nabayag ngayon limod ko, anak kaptanak itinadagsan na sakit. Katadan taning tibiyag ko. Nagbalinak at GRO iti may saklab. Kat ijay tinakaalaki ti sakit ko. Nagduduma lalaki tinangusar kanyak. Pagbababawiak ti amin. Anak ko. Sabay la kumata mapakawandak, tatang. Di kagdanag. Napakawandakan anak ko. Agyaman ak. Inaramit ko laang daytoy. Gaputa kayat kayo at tulungan. Tapno makarunong ak iti pagadal ko. Ngam kastoy matan tinapasamak kanyak. Elena, anak ko. Nanang, di kay kumagsangit. Tapno sana nadagsan ti parukom ko, apumanaw. Anya. Anak. Di daksangitan. Si bibiyagak pa'y. Makapagkidawak pa iti pamakawan kada kayo. Kang runaan iti Diyos. Elena, anak ko. Tatang, nanang, nagsayaan kayo kanyak. Impatagdag iti kastaunay. Isuapat-pat kan kayo mat. Unay. Anak ko! Elena! Saan nga gangangas na anak talaga anak ko! Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ha? Anya dayto nagdakkel abag abinaklayo, tatang? Malabaan anak ko. Tay awat ko ang malabaan daytoy. Aglisi ka. Ha? Nagadumot din? Marigatan kayo tatang? Mayat kid di ano ado. Tad ado titangdan ko. No ado mo ti awat ko ang malabaan anak ko. Tatang? Oh, mapan kayo ni pagadalan. Aldawin. Maladaw kayon. Wan, inuray da kayo lasim mangpet, tagpakada kamin. Ala, mapan kayo nga roden, Rosie. Ayabam ni ading mon. Wan, tatang? Agyaman ak Diyos ko. Tado ti awat ko alabaak kita. Kastoy ko maakanayon. Tapno kanayon mo't adakkel ti tangdan ko ng aglaba. Hoy! Gardaw! Ha? Ne, da kayo mo't gayam, tatamaton. Nagado mo talablaba amon. Apay, trabaho ay at ilalaki ti kasta, Gardo. Babae lang, taglaba. Tata. Bakla kaya. Kanwan gayam. Anya ngay. Nakapanunot ka. Gatanga kon, tisular kan balay mo. Saan ko nga ilako, tata? Anya. Ay sos. Kasapulam ti kwarta, baro. Madamdama, agadalay ni ti kalays dagiti anak mo. Awan pag naidan min no ilakok tisular kan balay mi, tata. Ay sos.
Agawid kayo di probinsya tag-business kay iti baboy no iso. Naimbagi di probinsya, tado ti libre jay. Sana kas dito'y syudad, amagatang amin. Basta jak ilako, tata. Patsyak asaan na kami abaybay anti Diyos, tata. Basta agtulnog tayo kinkwana. Ipay na dagiti kasapulan tayo. Ha, day takot ti jak kayat kin ka. Takasabaan nak manin ako nak. Ha, panawan ka man langay. Ngamnay, gardaw. Agpanunot ka lata. Ilakom kay den ti balay kan solar mo. Tanangina pa'y ti daga ita. Ay sos, nulumakan to ti daga. Di monton malako ti solar mo. Uray padawat mo. Ti danton pagananaw. Tanagalas ti balay mo anay patakdar di ta solar mo. Darasam ti magna ading. Tapno matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Malamutan manang. Hampay nga tangan alpas ni tatang nga naglaba. Ado jay labaan na ading. Saan pa'y siguro analpas day jay? Naggagat nga aglaba ni tatang niya manang. Wen naimbaglakit din ta nagagat tinagbalin nga amata. Nasingpet pa'y. Maasyanak ka ni tatang. Nuwapay gamin ang natayan ni nanang. Ala, saan tan apanunutan ni nanang? Tapno saan tamanan nga agsangit, ading. Darasan takit diti magna. Tapno makaawitan. Kat matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Anyat ko nanaya, lakay. Di nangarod kaya ti Jaski agar daw. Tulungan nakman ang mga iayo kinkwana bakay. Ay sos, numagatang tati solar kin balay na. Ay, nakatsambata. Naitid na itinalaka, lakay. Itid na. Awan am muna dayay. Rupat kwarta dayay. Tanarigat ti panagbiagda. Pakitaam lang iti sumagmamano a kwarta akit. Awatin nan. Ang ko namit, adi na kayat nga ilako, lakay. Win nga raw. Agalalapay la ti panunot ti Jaskay. May ayok tumot la dayay. Imposible ayak maalokoy dayay. Ay, no ilako na kadata dayay solar na. Ay, agi patakder tayo tinegosyo tayo jay. Isungarod ako nak, atulungan nak ang mga ayok kinkwana. Sige lakay, napintas nga min ti lokasyon ti solar na. Taigi na mismo ti kalsada. Maya tapag bisnisan, lakay. Win nga raw, dayta mo ti panpanunutek, bakay. Basit lang ay ayo. Patsyak ang maalokoy kung tumot lang ni Gardaw ang mangilako iti solar kin balay na. Gardo, alaam da ito'y. Ha? Ala, intedyo mo tindag iti karga ti refyo, madam. Wen, tagawid kami nga ni Jay Probinsya. Alaam mo ta na yung paglasidaan niyo kadagiti anak mo. Ay na, agyaman nga rod madam. Awanan yaman na. Kanalaam tumutandag itay nakasako aban badoy Jay sila da. Husaran niyo nga agama. Napintas pa'y dagi dya akawas. Ha? Ay, ala, agyaman unay madam. Adtoy titangdan mo ang naglaba, nagluto ka nagplansa, Gardo. Ha? Ala, apay anagado, madam. Di ka nagdamag. Awatam latantan Nagadumot ti patrabaho kan ka. Diyak mo't pagpabayadan na basta awatam mo. Tip mo kanyak dayta, Gardo. Agyaman unay, madam. Nakasingsingpit kayo unay. Tatang, agsardengak pa'y lang ag-eskwela. Tatulungan kayo ang makilabada. Saan anak ko? Agadal ka. Tay karigatan kayo apagadalin iti kabsat mo. Nangina ti mabayadan iti kolehiyo, tatang. Nilatan ading ko ti pagtuluyan nyo. Tapno matulungan kayong agtrabaho. Saan? Basta agtuloy ka, anak ko. Ado ti remedyo. No kasapulan nga umutang tapno mapagadal kayo lain nga agkabsat. Aramida. Bananakyo! Turon! Bananakyo! Bananakyaw! Gumatangak man! Ha? Ay, agyamanak. Adagos buy na manok. Sapay ko mata maipaibos ko adagos tilakok. Tapno malabaak pa'y ti awat ko alabada. Amom, Gardo.
Magustuak man ti panaglablabam. Iso asika kanayon ti ay ayabak. Nalinis ti lablabam. Talagang amin na maikat amin amurang dagiti labada. Agyaman no magustuhan nyo ti trabaho, madam. At dapay kat ati mo babae nga aglaba agardo. Nairuamak ngamin iti kasta trabaho, madam. Tamanipod ubingak. Siya akong ti paralaba iti balay mi. Tasyakit nga rod ti inauna. Kinpasig kami alalaki nga agkakabsat. Isumot lagayam Okay nga rod, agan anus ka gardo. Anusan da kami nga ilablabaan. Tanabuslon iti kawas dagiti kabalay ko. Sukat da sukat. Wen, madam. Awan problema iti dayta. Gardo, nakabayad dun dyan anak mo iti matrikula na. Saan pa'y, Nana Susana? Apay ka day? No kaya mo, pautangan kay ti pagbayad da. Di kagdanag ta, saan ko paporsyentuan. Ha? Kwa? Alaan, mabayin ka man na nakunak. Adtoy, tayta. Awata mo tapno, di ka nagutang iti sa balay. Saanin, Nana? Tayin inutok abayadan ti matrikula ti anak ko. Alaki din! Di ka kadagbabain. Kasla kasab sa bali. Agkakalugaran tayo, agkakaroba tayo. Agyaman nga rod, Nana Susana. Sige, umay kan tumanan pautangan na, Gardaw. Amo ka mabayin ka mang ibagay ti kwarta. Iso siya kung tagdisnodo amang pautang kang ka. Manungay tinted mo, bakay? 30 mil, lakay. Wain, mayat. Inton sumarunaw, idakdakkel mo, ti pautang mo. Wen, amo kung tararamidak. Nakaplano amin naen. Pautangak iti dakkel-agatad. Daytay marigatan namang bayad. Tapno mapilitan namang ilako iti balay kan solar na. Agpada ta iti pampanunutain, bakay. Bareng magunod ta, ti kalkalikaguman ta. Kuyugan nak ije plaza, anak ko. Inta mangupin iti bank account ko. Ha? Bank account? Apay, anda ka di urnong yu? Wano kwartayo? Kat pasigmat nga utang ti pagbibiyag tayo, saan ka di? Basta mangupin ta iti bank account ko, anak ko. Taka sa pulak, isuro na. Tamumit ajak ammo ti aramidak no maipapan iti kakasta abanag. Kuyugan nak, anak ko. O sige, tatang. Balot! Balot! Gardaw, balot man. Wen, tata maton. Umayan. Manuti alaan nyo balot, tata. May salaang, tay sulat ka ba ilak akanay? Mapaya parparigatan pa ila tibagim nga kay kayaw. Kat adalang aroden ti kwarta. Pinautangan na kalang aroden di asawak ti gastusin nyo. Di ka nagtrabaho. Tadumit kwarta mo. Sana, tata. Masapol nga agtrabaho aklat ta. Ay na, saanin, Gardo? Agi na nakakit din. Kakaiso na nga dagpautang kin ka. Iso ano pautangan na kamanan ti asawa. Awatem lata. Aduuna yun ti utang ko kada kayo. Nana Susana. Ay na, mabayin ka man na kunak. Amok no kasano tirigat tiyag pa dali ti kulehiyo. Iso nga alam da ito. Dito alam. Nana Susana. Alan, nawata mo. Konfirma mo da ito ya. Pasensya ka na nga masapol nga da pag pinirmaan ta pinautangan ka tapno awan to tiyag bali na parikot no bilang laang. Uray saan ko man, Nana. Sapay nagdakkel lagi ti papautang yo. Ay na, di ka kadyag babayin. Kaya't da ka tulungan. Iso papautangan da ka. Anya ngay, medyo nabayag mabasitan ti utang mo kanyak. Umayak ag singiran na anya. Ha? Kinuyog kon ti asawa. Tapno adak ngagsaksi. No makabayad ka, wino saan. Kuha. Kasapulak nga minan ti kwarta. Iso asingiran kan. Nana Susana. Gamnawan kwarta mapagbayad mo. Ang damat to'y balay mo. Wen gardaw, kasapulak ka talagan. Iso pasensya ka na. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo? No, puwersaan da kan ngagbayad. No awan kwarta, mabalin mo tato'y balay kan sular mo ti pagbayad mo. Kuha. Saan, Nana Susana? Jak ibayad to'y sular kun balay mi.
Tawan pag naidan mino ilako minda ito eh. Ket, anyat pagbayad yung arod ngay. Di kay agdanag na na Susana. Tabayadak ti utang ko. Nga awan surok ken kurang na. No kasta, imbang kuyo ti imbautang da akwarta, tatang. Wen anak ko, mamaysaan dak ti kunada. Ngam sa anak apaatiw kadakwada. Nuwais da, nawawaisak pa'y anak ko. Kablaawan da ka, Rosie, anak ko. Nakagraduar ka mutlangan. Agyaman tatang. Kat isagot ko kada kayo ti balikik. Agyaman unay iti ado nga anos kan sakripisyo yo. Ay na, nakaragragsakak anak ko. Nakalpas ka mutlangan ti panagadal mo. Wan tatang. Saan ko amaragpat ti arapaap ko no awan kayo. Agyaman unay. Ikarik. Apaman na makasapulak iti trabaho. Saan kayon to napagtrabahuan? Katsak tumot ng timang tulong iti kabsat ko. Tapno makalpas mat iti panagadal na. Lakay! Awanan di kwartak! Ha? Apay! Napukaw mo! Naragrag mo ano niya! Manutin napukaw mo! Kung nagtumot kin ka, kita ang tiwalit mo! Dosay kamot ngamin no daduma! Di kwarta nga bayad ni Gardaw. Inyinbis ko ngam na iskam. Anya! Kung naknuimbang ka! Sa nga road, takunada mo ta dumakkel ti kwartak na ipangkoy jay. Ngamin taray damutan. Ay nawa, nandi ka kay suna kwarta talakay. Anya! Naimbag kayo, pay Gardaw. Pumintasin ti balayo. Imasinso kayo. Dagiti anak ko timang patpatarimaan iti balay mi. Nana Susana. Ay, naimbag ka pay. Profesyonalan dagiti duwang anak mo. Nakapapal ka. At dalataasin ni Apo Diyos, Nana Susana. Iso tinang tulong kada kami. Bambantayan ngamin ni Apo, dagiti natulnog nga anak na. No nasingpet, napakumbaba. Kano saan kang agsasaor iti pada matao. Kano tagtagibas itanda katipada matao. Agtalinaid kalataan na sayaat. Tani Apo Diyos timang tarabay kin ka. Naayat unay ti Diyos, Nana Susana. Tasaan da kami abinaybayan nga aga ama. Wen nga road. Makitan ti panagasinso ti biyagyo. Nakasingsingpet kayo ngamin nga aga ama. Ket alaag day tagundaway nga agkindaw iti pamakawan barok. No andaman saan mo nagustuhan nga aramid mi iti asawa, pakawanan da kami. Si kalakuman ti makamo amang pumpun no iti nagkurkurangan miken ka. Wen nana, agiin na yat. Kaya nagpipin na kawan tayo. Tapno maragsakan ti Apo kada tayo. Nana. Dagiti tao ang mairuruman, ni Apo Diyos timang tarakan. Ngam no natangsit kay ti padam a tao, dakas to titungpal mo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag. Ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Anay ko, nagsakit unay dato dyan ko. Aga nakaksamat tanalan. Ha? Sige, itaray ka ni Diyos hospital, di na. Tulungan na kalanan. Diyak sa matkabala na. Nagsakit unay. Kapailam na ita ba kahit? Andak lang dito eh. Saan ka abay-bayan? Babae man ang timpas ngay mo, bakit? Nagpintas ang maladaga.
7 aminan nga anak talakay. Oh, apay akaslasan ka naragsak ba kahit? Agragsak ka kide, tananayunan man ang dagiti anak ta. Naragsakak. Iso na lang ta. Diakabsat mo ti pampanunutak. Sigurado, adu manante sa uday jay. Pasig tumanan nga kakasakit nga sarsarit at ibagbagana. Baybay aman ni Manang Trini. Aw-awatin talatan. Gagangay siguro itinabakitan na balasang Ay, uwan matkit di Ipagpagapo kanyam nga asawak, Alan. Apay nga da ka manan, Alan? Kwa Manang. Umayak ko maumutang iti kwarta. No, adda Day tanto mga mintanak kay nga anak. Manang. Awang mga minti pa kanyo kadagit anak yung nga maapay nga anak kayong anak. Bayadak mo't laeng, no maalak tay sweldo ka nagkarpintero, Manang. Uray ko man no sigurado na singput to dagit anak yung. Amangan no makiasawa, kan mga asawa dan tumot la dagos. Amangan no minor di edad da pay lang, makinobnobya kan makinobnobyo dan. Asinon tungay ti makatulong kada kayo, no kastan to daramid da. Saan mo't kumaa, Manang? Kat, apay, amom nga raw, no pumudno timbagak. Manang Trini. Bagnang kayo, ayat ako namla na sino kayong agpapado iti anak. Adda asi ti Diyos, Manang. Ay na, kasta ka na yung tibagbagam. Di uray man naasin ni Apo Diyos na di yung mataksyonan. Awa na, aksyonan nyo Di kay anak nga anak, tanay, kababain ka nagiti pagututangan nyo. Naiwarasan ti utang nyo. Sana bali, Manang. Tahuston ti pito nga anak may. Husto at talaga na, agasam tapito. Isardan yung ti aganak. Narigat ti panagbiag kita. Manang. Mano ti utangan. Sangaribo laeng, Manang. Igatang ko iti bagas. Daytoy. Daytanto mga minti bagbagak kada kayo. Anak kailang anak namin. Mangurkurangis kailang arudan. Kat nakautang ka kanima na ang trine ang lakay. Uwin ba kay? Ay, sigurado nga pinagsasawan na kamanan ni manang trining. Gapo iti kasta nga itsuram. Uwin pinalabas ko latan na itimbaga na. Nagna dito'y may sa alapayag ko. Sa rimwar mo't la iti bangir alapayag ko. Alan. Sa bagay, nairwama ko niti kasdi nga ugali ni Manang. Agsermon pa nga muna. Sana kanto ikan iti bulbulodo makwarta. Ay, padasak sa tagtrabaho no makatanggadak. Anya? Ay, saan ay? Ipamaysam ki diti atensyon mo ka nagiti anak ta. Kaya't ka nga rodmat nga tulungan, lakay. Mas kasapulan da ka dagiti anak ta, bakit? Kabailan kayo asuportaran. Babasit pala dagiti anak ta. Iso asikat irumbang amang taripato kadakwada. Ay, uwan matkait di ala, pasensya ka lakay. Saan ka pala nga matulungan tadta? Naimbag to ano dumakalan dagiti anak ta. Oh, naggapuan ba kahit? Ije man iskwelaan. Kaya nasa unak dya maestra ni Bia nga anak ta. Iso ka no tinapili nga kandidata ije pagadalanda. Anya? Kit narigat sa amod dayta. Kin kasapulan sapay ti kwarta iti dayta. Kung namat dya maestra na nga makitinulong ka nung agla ko iti tiket. Anya? Maayatan nga min dya maestra na iti kinapintas kan kinasaririt dya anak ta. Iso nga iso ti pinagkandidata na. Imala nga minkin ka analaing kan napintas bakay. Dua ta nga imalaan na lakay. Auntie, umayak man. Apay manan? Imbaundak dananang kantatang. Umayak ka no umutang iti kwartayo. Tapagabang ko iti badok nga usarak inton coronation mi. Siyak nga min tinangabak, auntie. Nagkuna nga min na kundi kandidata ka? Auntie? Dahita nga min katimadi kada kayo. Feeling rich kayo. Apay, namnamaan nyo latan ti sweldo kas maestra? Nawanak kasano kayon? Auntie? Awan maitad ko, tadda pangaramata kiti kwarta. Ala, agawid kan. Agdiskitar kayo ti sabali. Naglalaing kayon? Da kayo ka ti papanan ti sweldo kon? Da kayo ka ti bibiyaga kon? Ala,
Agawid kan! Nasaya tanagtungpal kay tigayat ka, Trineng. Agramdagi niya sa tao. Sikala ka na yun sa siggan na pagdawatan iti kwarta. Ay, agbaybayad damat kit di Iso na laang tamabulanan, sandan to agbayad. Basta may mayaman. Di mo ni kanida. Padasang may kanida. Tasinaan kan. Ay, di na kumamot but-but nga iti kasta. Pangaasim ka di Amumot nginayat kan iti husto, Jimmy. Nakasta nga raon. Tong palam amin nga ibaga. Tapno saan ka panawan. Para matlakin ka dagit ibagbaga. Iso din ganak. Uwan, kat saan ta ka di pa yung agkasar? Saan pa ngay na? Tawan pa'y trabaho. Narigat mo na. Nung mga sawa nga awan pa'y natalgit at trabaho. Ang damat trabaho. Uray ba'y. Basta sumapulak pa iti panggadak. Ay, sige nga, Rod. Makaamu ka. Anya nga, Rod? Rumarta? Intag pasyar? Intalag siya, Ping. Saan tangag pa siya rin? Nung makagatang tayo di masapsabal na, agawit ta na dagas. O sige, sikati makaamu, Jimmy. Sino di lalaki nga magsarsarong kar ka ni Manang Trineng, Alan? Nobyo na kanumay, bakit? Anya? Nasaysayat ko mga ron, nagkasardan. Tagdindin na damot tayo. Kasla sana mapagtalkan, panagro-ropa tayo di lalaki. Ni, apa nga na ibagam di kasta? Jack Corsonada ti gargaraw na. Kasla, adalas lastog na. Nag-amamon di ay ati da nga lalaki? Tiksmit na kano ide. Ay, kat bagbaga amla taan ni Manang Trineng. Nauray inaunang sika. Nang runak ko na mga sabwal iti iwas da nga nobyo na. Uwin bakit? Kasaritak to. Trineng, dahito iti bagbagaking ka alat for sale. Kita mo dito yung ladawan, iti cellphone ko. Nan, kita agman? Ni, nagpintasan da ito yung alote. Saan arangkis? Patan? Wan, saan ang aginteres iti dahi talote? No, pangit. Napintas a pagpatakdaran iti balay dahi to'y. Nangaro na kit igid ti kalsada. Kin nalakapay, ti panangilako ti gayam ko. Kasta aya? Wan, mabalin pa yung ahulugan dahi ta. Gayam ko kit nga ron. Iso nga lantan. Hulugan da dahi to'y alote, honey. O sige, sikati makaamaw. Kasapulan ti down payment, honey. Mano kano aya ti down payment? Ta idis kitarak. Ibagam no mano. Alan, alaanda ka no mat nga kandidata di may katlo nga anak ta. Anya? Kat ko na di maestra na, iso ka no te makaamo iti magastos. Alakit, makaamuda. Tani, amuda mo't ngawanan tayo. Awan, maawata namat ka diti kasasaad tayo. Nagpipintas, naglalaing ngamin dagiti anak ta. Bakit? Awan nga rudla kay. Dagiti anak ta te parabor ni Apo Diyos kadata. Oray saan ta nga naparaburan iti kwarta ta. Nagsisingpat ka naglalaing dagiti anak ta. Iso dati kinabuak ng tanya. Uwin bakit? Pudno unay dahi ta anay baga. Nagswildo kan, training. Uwan, masapul mo kadimanan ti kwarta. Kitwin na. Tani, paghulog ko man ni tilote at tintin na ganda. O sige, alaam dun ti paghulog mo. Sige nga ron. Tinak to man ang dalosan tilote ta. Ay, pasensya kan, honey, Saan ka pala matulungan ang mapanagdalos ichay? Tani, makumiko makiti trabaho. Ang ambayam, tanodan tuwayak, umayak ichay, tapno makitak mo. Saanan? Tigi di trabaho ti pamaysam. Tanarigat no mabaybayam. Sabay awan pa'y trabaho. Mababay inakin kan, honey. Ay nak, kasla agas sawatan. Anya pila ko matipagbainam kanya. No anya ti kukwa matang, Jimmy. Manang Awan kwartak! Adagas gastusak! Adabay bayadak alote! Kuha, manang. Sa anak nga umay umutang, manang. Umay kala ko maawisan. Tadabasit pagsasangwan tayo amakan ijibalay. Anya? Nangabak ngamin nagiti talo akakaanak kami iti beauty pageant, manang. Kat
At damot kas ana pangabakan da. Iso Ay, na, imbis nga agparamag kayo, idulin nyo kit di. Di yung pagparamag dayta, tapno saan kayong aguutang. ha? Agpraktikal kayo man, di kay kundi lastog. Ulita ka, imbes nga agparamag kayo, agidulin kayo kit di. Tapno dakautan nyo inton magipit kayo. Suron kon! Talaga anayat ti Diyos, bakit? Saan ta amarigatan amang paadal ka dagiti anak ta iti kolehiyo? Taam mo dati makitinulong ka data. Wan nga rod lakay, ay na, pasigmat ngamin nga nasaririt dagiti anak ta. Iso nga iskolar di amin. Uwin nga rod, bakit? Ay, malagip ko ti pananguy-uyaw ti kabsat ko kadata. Gapo iti nagado nga anak ta. Ken naibaga na pa idi. Ngawan ka no ti maitulong to dagiti anak ta kadata. Ngem nagbidot iti dayta anay bagana. Agad adal da payla. Ngem matultulungan datan. Anyan tulangan nga inton makatrabaho dan. Ay, wan nga rod Ngam, ikararagta nga sa payla ko mata. Nasaya ato ti pagtungpalan dagiti anak talakay. Kan saan ta ko mga agimula iti sakit tinakam kaniman ang training. Taasaan nga nasaya at agimula iti sakit tinakam. Uwin, bakit? Nasa oklaang mutkidi Ngem awan sakit tinakam ko iti kabsat ko. Jimmy, agkasarta ko man. Tapno agbalinan aligal ti panagdenden nata. Problema nga rod ti gastusin ta. Simple la akasarti angayen ta Uray simple, awan ko rata. Siyak ti makaammo. Aglonak. Saan pa nalpas tulhulugan talo ti? Manupay ayat ti udi ta, honey. 100,000 langan, honey. Ngam no ikasta amin ay. 80,000 la kanon. Anya? Discount tan ti 20,000, honey. Isong agrimidyo ka. Aglon ka. O sige. Aglawnak nga rod, honey. Alan, tulungan nakman amang sapol ka ni Jimmy. Ha? Apay mana? Mapukpukaw nga rod. Diyak makontak ti cellphone na. Idiintad ko ti 80,000 na pagbayad na itilote. Nagpukaw matan. Dakkel ti atap ko. Amang ano hinuldap da, katin salvage da, di asawak. Mapukpukaw? Weno, talagang intarayan na kan, manang. Saan ko apadpadaksen ti nobyo, manang? Ngam kasta ti atap ko. Kukwartaan na kalaki di dadya tao, manang training. Anya, di mo man matpagatapan iti dagas ni Jimmy? Apay ko mga ramidan na tikas na kanya kat ayayatin nak dayjay? Pasensya kan, manang Ngam agbalaw ka kuman iti kasta pa nagpukaw na. Ngam sapay ko mga rod. Nagbidutak iti atap ko, manang. Mabalintag damag, nana? Anya dayjay, balasyang ko. Sa dino ka din dito iti balay ni Jimmy lakami. Ay, awang matagnagan iti kasta dito lugar may basyang. Anya, kunana mo ta dito iti address na. Ay, awan. San may nga mamuday tataaw? Anya? Sige nga rod. Agyaman nak nana. Mapanak pa'y. Ala, huston manang. Di mon sangitan ti awan kais iskan na tao. Kunak no adan ka binulig ko iti biyag. Inaminalilaw naklagayam. Iso tinapnapan na namin na sweldo ko. Lino ko naklagayam. Pati ti hinulhulog a kalote awanan. Binukudanan. Amangan ki di pa no sana pudno nga dahinulugan na adaga manang. Amangan no kun kuna na lang dayjay. Tapno maikamla iti kwarta. Anya? Bayamon manang. Sana bali. Adda kami dito Ken adda dagiti kakaanakam. Sanda ka baybayan iti panagbakit mo, manang. Manang training. Adda kami. Kadwak ti asawak. Ken dagiti kakaanakam. Umayda ka kano pasyaren, manang. Ay, ala, sumrak kayo. Ne, apay nga kasla agkukurot ka manang. Ay, masakitak ngamin. Diyak man amo, tamanipod inalilaw nak ni Jimmy. Kaslawan mat gaganay kaya kon.
agkakapsuta ka kanayon. Kat hindi nagpa-check upak. Ado tinaduktalan da sakit ko. Anya? Anya, awan kadkadwak dito'y balay. Malmaldaya ka kanayon. Takasla akla pimpimanan. Umay kaagnay iti balay, manang. Ay, saan? Kababain. Kat kumusta kayon ngay? Nagpipintas matan kan nagtataar dagiti kakaanakak. Pasig da amin na profesional na gito'y kakaanaka, manang. Napintasan ti panggudan da ita. Anya, ay kat nasaya at naimbag man. Aywan gayam, agpasyar kami inton bigat iji bagyo. Dahil ti may sa agagaramikin ka, manang. O may da kaawisan. Wen manang, kaya't da ka ngamin nga ipasyar na gito yung kakaanakam. Wen manang, makalawas tayo ijay. Tagbakasyon tayo. Ay, pagluganan tayo ngay. At da ginatang dagiti kakaanakam alugan, manang. Naimbagla ka no, paglugluganan tayo. No kasdiyang agpasyar tayo. Aya, nakagatang kayo gaya man itilukan nyo. Nagpintasan ti biyagyo ita. Kat pagawanan da kuma. Gapo iti panangumumsik iti kada kayo. Mababain akon. Mababain akon. Gapo iti magpagak iti kalabas. Awan rupak nga isarang ko kada kayo. Mababain ako, nay. Ay na, lipato mo day manang. Tanabayagan anapakawanda ka. Sakbay nga gisawang tayo iti balikas. Amirisan tayo pa'y iti maminribo. Taamang ano day tanto timangidagal kada tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo gagayam. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabali manan napakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Nay. Umayak man nagpalpalimos, Barok. Kasyan nyo man ti bakit akas kanyak, ngawan balan ngagtrabaho. Awanan pigsak ngagtrabaho. Iso akasan dakman, limusan dakman. Nay, apay, di na ka man lain lutuan tay sadot niya anak maun? Awan ka na medyo balayo, bakit itang? Awan nga rod makan ni balay may Barok. Ikan nakman ket day. Anyat kukuan dyan anak mo, di balayo ngay. Nakaturog. Anya? Bigbigat ang nakaturog? Kaasi ka mo tabagat. Baybayan na ka dyan anak mo. Awan sirbi na nga adda anak mo. Tabaybayan na kamait. Sadot mo't ngamin. Di lagil ilad ter aramidan na di balayo. Ikan ako na itimak makan mo. Uray cracker, nodra. Kan kape. Kan karne. Kan inapoy, nodra. Mabit lang. Takitaag, no dakilaban. Ta isom ti kanam. Ada si Dana? Awan. Asinamon kayat mo. Nuwana na. Basta makargaan ti tiyan ko, tanay. Agsarawa talagan. Ala, urayin na kon dito ayan tiri daw. Tay nag-alaan ti kilaban. Di kan pastrikan. Tanay. Naansag ka. Di kan sa nagdigdigaws bagat itang. Ken naiswam sa tapaldam. Urayan nak dito yan. Bagat itang. One Barok. Pinakan mo mat na ibakat itang, pare Mario. Wen, Marisabel. Kakaasimot nga mindadya bakat. Awan kan kanin na. Iso
pinakan ko na. Pinagsidak iti lechon. Ay, mayat Husto ta akin asyam da nga bakat. Uray siyak to pay. No da kwarta kat ekekak ne apong itang. Kaslamat ngamin nga awan anak na nga. Baybayan ba't ngamin di anak na? Wan nga rod awan serbi da nga anak. Tajay lamat maturog teraramidin na. Wan nga rod en anak na pala nga rod da nga anak na no baybayan na matlang gayam. No siyak. Jak maitured abaybayan ti dadakkel ko. Jak itulok ngagbisinda. Isuda ati pang pangrunak nga iwanan. Oray siyak mata kumpare. Saan nga kaslada dyan anak ni bakat ita nga binaybayan nan dyan nanang na? Wan nga rod awan utang na imbag anagam. Ay, wan gayam kumare. Adda ni kumpare. Awan, napanagtrabaho. Ay, kunak no adda. At ako maibagakken kwa na, mare. Anya nga iti ibagam, ta siyak ton ti mga ibaga kanya na. Kwa. Orayik langin, mare. Anya? Ay, mabayag pa nga sumangpad day, jay. Sana balen, masadutak nga minan niya agsublay no nakaawid akon. Iso nga orayik akon. Sige nga rod Makaamo ka, pare Mario. Agkape-kape nga rod, pag urorayam. Sige man nga rod, mare. Agyaman na ka. Lermo! Oy, Lermo! Agring kan! Agring kan na! Aldawon! Mangan ka! Aden siyang ko amakan! Agring kan! Nagalaan nyo iti taraon. Into day tersina! Ijay store! Mangan kan ta mabisin kan, nabanog ka na torog. Kaninyo dayta, nanang, tapno at day pigsayo. Napigsa ako na, tapi nakanda kon. Nanganak iti kilaban kan asin. Ala, mangan kan, tapno at day pigsa mamaturog manan. Ala, itulin nyo dayta. Tapno, adan tumanin ka ninyo, nanang. Ay, si Kangay. Sana balikan yak. Saan ta kapagkatanagan, nanang? Sige ka. Awan ipig sa mamaturog, nakong. Adda, nanang. Ala, idulin nyo dayta. Tapno adda ka ninyo no madamdama. Sige nga ron. Idadang ko no madamdama. Ta kanan ta adwa. Ikak to itisoy. Tapno mangantay ti adobo. Nay, papanamanan, bakit itang? Inak man nagsursor. Barang makapido ta kiti kwarta. Tapno dagatang ko iti makan. Ay na, kakaasi ka mo't bakit? Kasla, awan anak mo iti kastangar aramidam. Ada anak ko, ni Lermo. Uwan angam sadot mo't dayjeng anak mo. Anyat kukun na ya. Nakaturog. Oh, makitam, nakaturog ba rin? Basta damagag no anyat kukun na, nakaturog. Anyat klase na nga anak ngay, baybayan na kamot ngay na. Kabailak ti magna, napigsa akpay. Na ito lang dyan ko ti problema. Nasakit na wang kargana. Uwan tabi na ibayan na kanya anak mo. Man-mano ti anak akas iti anak mo. Baybayan na ti inana. Awan utang na na imbagan agam. Kilaban mo man ki, Jedita. Ay, awan kilaban may. Impakan ni bakit ko iti aso di kilaban may. Naladaw kamot ngamin ngay may. Agad, oray saan na kilaban na? Teka lutluton, no iso. Ay, sana mabalin tay kilaban laang ti mabalin ko ngay padawat. Ay, sayang. Sige nga ron. Tay naksumapol iti makan. Mabisinan dyan ako. Nabisinan namat maturog. Mandaram ngamin dyan mo asadot bakit itang pagtalawon pa ikiti di balayon tawan tumitlat sirbina. Sadot nga anak, awan maitulong na. Ay,
Awan maitad ko nga makan. Ibaga mga menjanak mo tagtrabaho. Nakaturog nga rod, balasang ko. Apay, saan nga masyan kanya yaw? Bakit kayon, agkabaw kayo pa yan? Ngambaybayan na nga, pag na kayo te kalsada? Ento natalan kayo? Nakaturog nga rod. Katre nga ma. Awan serbi na nga anak nga. Naitatao pa ilang nga rod no sa dot matlang. Kwartaban nga rod. Uray 20 lang. Awan. Nagswerte kay din na diyang anak mo? Wano? Ibabaw na kang agpalimaw. Stop na dakanan yung nga duwa. Ha? Awan asin na kada kayo nga. Ubing paymat. Nasurok lang nga sa yung kwenta ti taon na. Kapigpig saan na pa ako mga agtrabaho ti kasya nga taon na. Adaited mo, wano awan. Awan! Iso nga pasensya kayon. Nangig ko timbagbagam kini apong itang. Bakit? Apay akas jay. Kasla nagdakkel launay tiguram kini tatalir mong anak na. Kasano? Nakasadsadot. Ket ore man sadot. Awan pa kibiyangam iti dayta. Tabiyag damot day jay. Dakkel ti pakibiyangak. Tada tayo timang mangtad iti limos iti inana. Nga isumutikan kanan na. Ha? Masurunak. Jelamat maturog tararamidan na nga. Wan gayam. May nakumpare mga Mario Tadtay. Uro-urayan na ka nga sumangpat. Tada ka no ibaga na nga. Saan matan nga nakauray? Anya nga tamot ibaga na kanyak. Kanayon nga umay diti balay. Ngam di nakmat mauray. Kinaldaw samot nga umay diti balay. Kat matukan siguro nga agururay Di na pala imbagagan kati kayat nang ibaga kanyak. Tsaka mo Sekreto yo siguro nga agkumpare Baka for the boys only. Nan, kasyak tuman lati mangdanon kan kuanan ni Jibalayda. Saanan? Makita manan di ang pang-asawa na Jibalayda. Ket, man ano kumano makitak? Sa balin tumanan ti panagkin ni tayo nga duwa. Baka madibilap tirek na yo. Sapay adam ang pang dadya nga babae. Kasi kamat, kaya-kayat mamat nga kita-kitaan jay lopo na, no ag short pan. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam. Saan ko nga ramid ti kasta? Anya tamok ngay. Bye-bye aman ni parem to may balay. Uramid to yan. Han nga si katya kundi apan ija ta, jak kayat. Mare, ni pare ngay. Rimwaran, karuruar na onay. Kasta ka de. Aywan, nagluto ni bakat iti tupig. Nangalak iti pangramanan nyo. Atoy Ay na, agyamanak, Mario. Sige, sumrak ka. Wen, mare, urayag manan ni pare Diego. Ket no, jak tumaurayan akit. Agawid akon. Sige makaamo ka. Agkape ka. Wen man nga rod, agyaman na ka, mare. Anya timpla na. Jasi good. Wen, Sabel. Jasi good, Lermo, agring ka nako. Adain siyang put ko pansit. Intad niyan sit nga anak ni Mimit. Lermo! Nanang... Agring ka, tamangan ka ni ti pansit nga intad niyan sit nga anak ni Mimit. Da kayon ti mga nanang... Nanganak ko na. Ada pa'y manok akinan ko. Fried chicken na baboy. Idulin nyo. Takanin yun to na mabisin kayo. Sana. Kanam nga rod. Ala, mangan kan. Tapno da pamig sa mamaturog. Ta, nabsuga kite. Fried chicken na baboy. Nay, anya tsangitam ngay. Di kagsangit Ada ka naman. Di mon sangitan ti pansit. Taitad ko talaga kan ka. Kawan mga gawan.
Masyanak langamin kada kayo, nanang. Kakaasi kayo, ama panagpalpalimos iti taraon. Tapno adda lamayawid yo amakan. Kat, napigsaak mo ta magmagna. Agtaray-tarayak to, pahinurad-druma. Pasensya kayo, nanang. Di kay matulungan. Siya ko matirumpang agdiskitar iti kanin tayo. Awan bael ko. Nakapsuta kan maulawak. Pakawanan ko ba? Di kay may payan iti napinta sa panagbiag. Kakasi kayo matnanang. Sikati kakaasi, anak ko. Masya na kunay kan katanay. Mabisbisinan ka na mat maturog. Awan nipig sa mamaturog. Tadi ka mat mangmangan. Nanang. Nalamangan kawan. Tamadamdama maturog ka manan. Tapno napigsa ka. Kakasi matinak. Di na mo tilawlawatan na kapo iti panagkabaunan ng awan mabalin ko. Jakmat kabailanan dag trabaho. Urayak laing ti patay ko. Kapo iti sana maagasan na sakit ko. Diyos ko, sikala ko man ti makamo kininanang ko. Di mo ko mabaybayan, Apo. Awan ganas ko namang tutitimakan kini bakit itang. Takas jay mo diyanak na. Wani nga rod At tapak to pa nga ba kay babaon nila kay Lermo jay ina na nga agpalimos. Kinasadot na itan. Kakasi tayo agsapsapol iti kanan tayo. O may daladawatain. Ngalaing mo't na dyan lakailer mo. Aramatan na dyan na. Tapno at dakanan na. Wani nga rod gapoy ti kay nasadot na. Jack inikanan iti kilaban ni bagat itang. Uray siyak. Jack mo ti kanan iti makan. Naupayakon. Nga rod Ay, wan gayam. Ni paring ay. Anya nga oras sa sumangpet. Ay, malamton na sumangpet tayo jay. Husto nga rod, Sabel. Taoray ag malmalimak mat ita diti balayaw. Wan si kati makaamo, Mario. Ni. At tuk-tuk-tuk, Sabel. Amang ano nila kay mo? Imposible Malampay nga sumangpet tayo jay. Ada ka, wan. Umayak man. Ay, ni bakit itang matgayam? Awan tao, agawid kan. Asino ka? Basta pumanaw kan. Awan tao ditoy. Ada kilaban niya. Awan! Pumanaw ka ditan. Tawan tao ditoy. Awanan. Saanan nga nagsao? Pimanaw siguron. Kabaw tumat la tayo bakit? Di na amo tilablabidan na. Di na amo ti mapaspasama kitaglawlaw na. Sabel. Ni, Mario. Pinatpatama nante, Mak. Nay, Papa Nam, Jigo nga asawa ni Isabel. Imayak lang nangan dito karinderya. Apang itang. Agsubliak man na niti trabaho. Nay, kunaknod na kay di balayo. Imayak nagtrabaho. Apang itang. Ada ka nga ro di balayo. Imposible akalaruam day jay. Ada lalaki akadwa ni Isabel nga asawam. Ha? Bunga nga tanti pa nagkabaw na dagiti pagpagana. Ada kadwa ni Isabel lalaki. Apay, dua kayo ayang asawa na? Ha? Sige, tayo nakagtrabahon. Apong itang. Ay, siya naglaslas daw. Ada kadwa ni bakat mo di balayaw.
Nakarikap pa Redaw. Agkabaw nga minan na pong itang. Ang apaya kastoy. Kalata nagtibayo ak. Kasla adda mangidordoron kanyang agawid. Ay, agawid ak manlangin. Jak maawatan triknak. Adda akong diti parangan mi. Ngam, apay anak karikap amin atawa diti balay. Kan, nakababatag iti kortina. Kat, saan mat anak kapadlag tiri daw? Ah, lukatak tiri daw. Nakalak iti unag. Sabel! Sabel! Nakaturog na ta. Sabel! Ituloy ko lang tatagtok-tok. Sabel! Lukatam tiri daw! Ay, Diyos ka. Pimaspas ti pa nagtibayo ka. Itiri daw ti kusina. Ije ti pagnak nga murad. Ije bakdor ti pagnak karong Marsabel. Ije ri daw ti kusina yo. Aglambang kan dito si Rok ti kama Mario. Nakita nga nagrekos ijakat na lipatak gaya mga inlaktad tay. Anya? Ay, dara sa maaso may Rok ka na itakama. Wan, up. Di ka naglumang, pare Mario! Ha? Allah! Ayop kayo! Ulag kayo nagpadpada! Dito kayo! Hoy! Ang subli ka! Ayop ka! Digo! Hindi mo kamatan ni Mario! Bebe amon! Awan matmading ay naramid me! Nag-isistorya kami lang iti kwartaw! Awanan kayo tibayin ka! Anay ako! Ti ko nam! Jak amaw ti panang rugrugit yu iti ulok! Iti pailang! Adun ti mga ko! Ngam jak inkan ka no! Tatakal ti panagtalagkukan ka nga sawak. Ngam jak laim pagarup. Pudno gayam dagijasay ang gusang. Pakawanan ako, ma. Saanan nga maulit na dyan, Chico. Ala, ako kusam amin na kausmon. Tapumanaw kan, Sabel. Saan ka nagasapulan? Lermo, agriing kan. Adain siyang pagkwasuman. Lermo, agriing ka na tapno na pigsya ka man na maturog. Ha? Apa yan nalamis ka ngay? Ay, Lermo, malamban ka? Natangkan matan. Di kagpatangkan na. Agriing ka man. Natay ka ka din, Lermo. Apay ngaya di kagkutay. Di ka payagangasan. Natay ka na ya, anak ko. Lermo. Apay ngaya natay kan. Saku ba, apay tiyo mo na amatay. Santo si ka. Apay ngaya natay ka matan. Lermo, anak ko. Awan ka na patpagkik nga anak ko. Tanatay ka matan. Ada kamat gayam ito'y lamayan, Mario. Wayne, natayan ni Tata Lermo. Imayak nagpakawan iti sangwanan ti bangkay na. Gapo iti bagbagak iti kalabas. Makonkonsensyaak. Tayong bagbagak kasadot. Ngam, adamat gayam na dagsin na sakit na. Oray siyak nga rod. Umayak mat lang agpakawan. Diyak mat ngamin amo nga ada nadagsan nga sakit na. Iso nga makonsensya ak. Oray siyak nga rod. Kan, uwan gayam. Di ko masasidag kanyak. Tama nga no agimon nila kay mo. Awanan na.
Pinapanaw na ko ni Jebalay may Mario. Iso nga nasayatan na kita kay Toy. Data ko mantag din na sinamatan di asawam. Saan, Isabel? Saan nasayatin naramid ta? Iso aditan subyan day jay. Impod no kita asawag ti amin. Kaya't napakawan nagmat. Basta, di ako nululitin pa eh. Sorry. Ngam pilyag ta asawag. Kanda kita nagmi. Anya? Kasano ak nga rodan ngay? Di ka maumangagkid daw iti pamakawan iti asawam. Tapat jak. Ama pakawan na kang tumatlahay. Agbalbaliw tan, Isabel. Nangrunakit natayan ti tao at tinagtagabasit ta. Yam, adamat gayam na dagsan na pagdaldalanan na. Ditan orayan, nga adadakas ang mapasamak ka na ta. Sa atan to agbalbaliw, Isabel. Sakbay adilawam ti kamali ti padam a tao, kita umpay nga umuna ti bagim. Mga no ada nakarkaro abidot nga ilimlimad mo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Masikuga kon, Benny. Anya? Kasano akon? Masikugak matan. Saan ka mo't abaybayan ka? Takdaran ta ti panagsikog mo, Gracia. Diyak kumapay kaya tagsikog. Ngam nakarga anak matan. Saan na bali? Tadi ka baybayan. Da kayo iti agbalin nga anak ta. Agawid ta nga roden iti lugar mi. Kuyogan nak nga agpudno ka dagiti dadakkel ko. Sige, Gracia. Ay na, nagubing kamutin anak sikog, anak ko. Kunam amapan ka agtrabaho iti syudad, tapno agornong ka iti pagadal mo iti kolehiyaw, ngam nagpasikog kamutin. Pakawanan dak ko matatang. Ikarik tata, saan ko abaybay ante anak yo? Ay, sige. Anya ngay, ket adda ditan. Awaten tayon ti amin. Kahit kasano nga raw, anyat planaw baraw, ikasar mo ka din ti anak may? Tata, awan pa'y ornong ko. Anya, nakurapay kami lang amin, tata. Ken ulila kon iti amaken ina. Ni apong ko ti kadkadwak, ngam adda iti probinsya mi. Anya, ay, agpapada tayo nga rod anak kurapay Kait anya ngay. Agurnong kayo pa'y nga rod ati pagkasariyaw. No adda pan nakabalin na tata. Wanan kapilitan na nakasta. No adda ko mamabalin may. Duuray da kami ti aggastos para iti pagkasariyaw. Awanan kami mo't nga rod. Anya trabahom ay baraw. Janitor iti may sa kumpanya, tata. Kasta ay Ala maudin to nga roden ti kasar. Agurnong kayo pa'y. Agyaman ak tamawatan dak, tata. Di ka nagsubli iti syudad, Benny. Ha? Ngam, kasanon ti trabaho iti syudad? Baybay amon. Nagbasit tumot laang ti sweldom. Kanayon amadili, saan ka di? Sa bagay mo't kit di Dito kan, diyak kayat apanawan nak.
Tulungam lang ang datatang kananang ko nga agtalon. Oh, sige. Tauray siya. Jakmut kaya tapanawan ka. Grasya. Kailiw ka lakit di. Masapol at tumulong ak iti trabaho dito italan. Takababain mo't kadag iti nakaikamangak. Beni baraw. Gusto pa dayta. Agawid tan. Tanay. Pangaldawin. Hintapay mangan baraw. Sige lang, tatang. Uri umuna kayon. Tas sumarunuak. Anya. Ngam aldawin baraw. Mabisinan ka. Lipasik la to'y parparaspasak, tatang. Mabitla day to yan. Sige nga raw. Baka mo ka baraw. Umunak nga rodain. Di kagbaybayag Way. Uwin, tatang. Lakay, madlaw ananakam ni Benny amanugang tanya. Wain bakait. Nadlaw kumut dayta. Sapay la kumaa. Ta saan lang nga ita. Saan mo't siguro, tamadlaw mo't anasingpet. Sa bagay, adamot idadnan. Nanakamun ni Ben. 30 na mo't tayo. Ay, adayo tiba at titawon na iti anak ta. Naimbaglangan tananakam tinakirelasyonan ti anak ta. Kasano no pada na nga ubing-ubing tinakirelasyonan na. Kasano lang atan ti biyagda. Ay, wan nga rod Gama, apay akas jay. Kaslanderan ni Gracia, jay manugang ta. Wan nga raw. Nabambanog nga agapoy ti talaw. Baon-baonan na pailang no sumangpet dito'y balay. Ay, wan nga rod Nadlaw ko day ta. Talaga nga adda torturay dya anak ta. Lakay. Ay na, nagsakit ti sakak, Benny. Ilutam man. Uwin bakit? Mabitlaan. Tagpalasak biyait, ha? Nagugasak ngamin. Tani, kapitpitak ti bato ka naggapoy di talon. Darasam nagsakit na yan ti sakak. Uwin, mabitlaan. Agpalasak labi. Anya ka matan? Nakabaybayag ka? Nagsakit na ti sakak. Uwin ka day. Umayan. Anday ta. Nakapalasak kon. Na, tailuta kon ti sakam. Apay akinugtaran nak ngay. Kasano? Kat nagbuntog kang agunggunay. Makapasuron kamot nga asawa. Nakagingginad ka. Pasensya kan, Grace. Sorry. Ala, iluta kon ti sakam, ha? Sige, darasam kat ni. Nagsakit na yan. Nagrigat kat nga minan ay atag sikog. Nagadot tinasakit iti bagbagi. Sikala ko mga mintag sikogan, Benny. Ay na, pasensya amla ko man ti anak mi, Benny. Nagubsang agsasao. Madlaw nga awan respeto na kan kang asawa na. Maawatak nanang. Pasit siguro ti panaginaw na dayjay. Di mo ruwaman. Ungtam mga minsag paminsan. Tapnusan na ka nga anderan launay, barok. Awan problema, nanang. Ay ayatek ni Gracia. Ngaurean niya pa'y tararamidin na kanya. Ay na, siyak pa'y kati mababain kan, barok. Ay na, awan anyaman na, nanang. Maawatak ti asawak. Gracia, bakit? Agring ka. Gracia, mabisin ni baby. Pasuswampay, bakit? Matan, makaturturog ako na yan. Pasuswambit ni baby, tamabisin. Awan gatasan. Awanan suswan na kanyak. Inibusnan. Nagrawat mat. Awanan ti padedekan ko na. Anya? Ingkay timplanan iti gatas na. Uray tadamot ti gatas na dita. Sige nga ron. Mabitlaan, bakit? Darasam kat ni marangrangak. Makaturturog ako na yan. Agsubliak iti syudad tayo nakagtrabaho, Benny. Anya? Agsubliak iti restaurant ang nagtrabaho akidi. Saanan bakit? Siya kung tagsapol iti pagtrabaho. Siya kun, tanalalaing kang agaw-awir ngam siyak. Anya? May mayat tagtrabaho ngam tagaw-awir.
Di naklapdan, Benny. Palubusan nak, tapno saan tangaga pa. Nulapdan nak, nasaysaya at lang agsinatan. Ha? Paypayswak ti imbagak na ipilit mo ti kayat mo. Isabay-bay anak iti kayat kong aramidan. Naawatam? Umayak manantay? Nay, si kamagayam, bitaw, kanakan. Sumrag ka. Nagawid ka din ni Insan Gracia, antay. Sampay nga road. Nabayagan na sana nagaw-awid. Ay, kinapod no na. Kanayon ko ida, makita iti lalaki na ijay syudad. Ha? Lalakay? Wunantay. Kababay, tararamidin na dyan akyaw. Makilalalaki. Adalang arot asawa kin anak na. Kasi pala tararamidin na. Aniya? Isabagbagan nyo ni Insan Gracia, antay. Takababain. Anya lang ang tisawin ti asawa na kayo numamuan na tararamidin na. Ay, sige kanakan. Kin amuyo, antay. Dakkel ti atap kong agdindinadan iti dayay lalaki. Aniya? Sumuro takmet nanang. Dakamin kan ni tatang yu ti agpasyudad, Benny. Agbati kan dito'y balay, tapno maliklikan ti riribok. Nanang. Amangan no di mo malapdan tirik naam, katanya pa'y ti maramid mo. No makitam tararamidan ti anak me. Aw-awi ramlaangan ni baby, tamapan miyawid di anak me. Agawid tayon, Gracia. Agur-uray dagiti agamam iji balay. Jaket agawit tatang. Gracia, apay ayakas ta ka. Si aasawa ka ngam nakirelasyon ka pa'y iti sa balay. Ni Benson ti ayayatak. Amo ka di day ta Benson nga dan asawa ken anak mo. Amo na tatang. Awan inlimad ko kan kuana. Apay nga rod anak irelasyon pa'y lakin ka no amo na. Ay ayatan nakgayam. Ay sana mapalay. Maasi ka kumamit ka dagiti agamam. No awanin patag ni Benikin ka. Ipagpagapum kumalatan iti anak mo. Syakti ka asyan nyo, tatang. Maasi kayo iti inawag ita. Anya? Ha? Aginaw ka? Uwan, tatang. Ay na anak ko aya. Anya day tuyen ngay nararamid mo. Uray ta saan kami mo't ang nagkasar ni Benny? Wala, ngam kasanon ni Benny. Kasanon ti anak yaw. Ay na, di ka la nagpampanunot matan anak ko. Basta, ni Benson ti ayayatak. Kat iso ti kayat ko apakikalaysaan to. Kayat ko makasarita ni Gracia. Tatang, nanang, saanay, baraw. Tamang ano mailawan ka nga agaramid iti saan ang nasayaat. Ay na, wanmat ngamin barok. Kan maysa, saan akayat ni Gracia ti makisarita kan ka? Nanang, apay anaramid na ti kastoy kanya. Anya ti nagkurangak. Pasensya kan, barok. Talaga asaan mi amalo ko ti anak may. Hangam, agpakpaka si ahak barok Di mo ko maipanaw ti apo ko may. Di kay madanagan, nanang. Saan ko nga ipanaw ni baby? Kanjak pumanaw dito ay. Taorayak nga agawid ti anak yo. Ha? Agyaman ak na nag-awid kan. Gracia. Ha? Ada ka duwam? Ala, Benson, honey. Sumrakan. Okay, honey. Apay nga insangpit mo dahi ta lalaki dito'y palay. Ops, di ka agiskandalo, Benny. Ha, laglagi pam abalay mi dayto eh. Awan karba nga mamangsita kanyak ta saan ta nagkasar. Kan nabayagan ang nagsinata. Sininaan kan, nga mapingad da ka lang dito balay. Rabang na, idi imbaga kadikan kayat, pimanaw ka kuman. Gracia. Kandak ka lang ti tiyan ko. Dandani ako naganak. Isa di ka agaramid iti sana nasayaat. Tanod dada ka sa mapasama kiti sikog ko. Sikat agsungbat. Papanam nga ruden nga'y barok. Agawid ak ije lugar mi. Nana. Ay na, pasensya ka iti inaramid ka anak mi.
Saan miya kanunungan ti kasjay nga aramid na? Apaan na kami mat, no kasjay atubngaran me. Aklo niklatan tigasat ko iti anak yo. Nanang, jak mabalin nga ipilit ti bagikin ko na. Agpakpakaasi ak. Saan mo ko mga ipanaw ti apo ko me? Da kami ti mang taripato ken kwa na, Barok. No kaya't nangalaan ti putot na, palubusan nyo nanang. Kan may sa, saan ko matlama sango ti mang taripato iti anak mi? Tao madanin ti panagpas ngay ko. Jak tumasangon. Ay kat da kami kan nitatang mo ati mga wawer. Kat, kasano nga rod na matulungan dakto ang mga wawer iti pas ngay ko? No damot awawir yo. Ha, iso nga itad yung ti putot na. Tapno damot aramidan na. Putot na dayta. Iso taripatuan namat. Ay na, Benny, apok. Pasensyakan. Saan ko mawawir ta anak mo? Tasaan ako na makagarawan na imbag. Kimot tong kayo mo't ngagpaison, Lola. Pakawanandak ko ma. No italaan nagawidak. Wan, mawatan ka. Tadakat nga rod pamilya mo. Kaasi kayo mo't, Lola. Bakit akon? Panawan mo't siguro na ngay pulang kung tibiyag ko. Saan pa'y, Lola? Agbiag kayo pa itinapaon. No, agpaot pa itibiyag ko. Pagyaman akit di Diyos. Ngumno ipan kon, awan problema. Bakit akmatan? Sige nga rod, Lola. Ikuyog kung ti anak ko ama panagapla iti trabaho. Agsubliak iti sigod ang nagtrabahwak idi. Lola, naawat akmanan iti sigod ang nagtrabahwak idi. Iso nga ikuyog kayon iti syudad. Ano ya? Ay na, nakapsut ako, napo. Iso nga rod nga ikuyog kayon. Tapno maasikaso kayo ijay. Tapno maasikaso kayo ijay. Adda abanga ka kwarto. Kat ijay tayon nga agnaid iti anak ko. Lola, panawan kayon kan ni Balong Naluto kon ti pangaldawan nyo. Sana bali. Tanasingpet ti anak ko. Saan analikutag. Amunan ti sao. Wan nga rod. Nakasingsing pa siya po ko. Uwan, Lola. Di ub-ubbaan. Tapno di kay marigatan. Pumanaw ka na pumanaw ka! Naumakan ka na! Apay, daga pa kayo manain kan ni Binsaw na nakaw. Wala, tagrabe mo ti kinasiloso na. Pinapanaw ko na. Anya? Siyak katikaritan na itisinan? Sinan o sina? Saan ko pagtatakkunan day dya lalaki? Kahit kasanon ti anak yaw. Katagnaadlat ta diti balay Adda kayo mat kanina ng amang taripato. Inakagtrabaho tapno day gatang ko itigatas na. Anya? Pagtrabaho manan nga Kompormiditan agsapulak. Ipakitang iti day dya benso nakabaglak tagbiag. Nga ure awan iti danak. Tatang, maturog tan, rabiin. Sige lang, anak ko. Umuna ka na maturog, Gwen. Tagripaso akpay. Ag-examine kami inton bigat. Sige nga rod, tatang. Ay, basit la panagano sen. Makalpasak ton iti panagadal ko. Agyamanak. Diyos ko. Amok asikat akin nakam amin dagitoy. Agyamanak na nasingpit dagiti amok iti trabaho. Impalubos da nga agiskwilak. Bayat ti panagtrabaho kadakwada kas janitor. Para amin iti anak ko na ito nga aramida. Diyos ko. Iso atulungan nak ko ma. Idalan nak iti umno nga aramida. Anya, masikog ka, kunam, grasya. Ay, wen nga ron tatang. Asino ti amat ti sikog mau? Jakmat nga ron makontakan ti cellphone number na. In-block nak pa yan iti Facebook. Anya, asino nga minayad ay alalakay? Taga-anaw? Jak amo.
Na minsan la nakadwak day di alalaki. Tay ti Facebook tinagamamuan mi. Saan ko unay nga mo day di alalaki, tatang? Anya, unay kan, grasya. Apay aya akasta ka. Naglaka ka nga agtalag iti lalaki. Nga oray saan mo mo't unay nga amaw. Awanan bayin kit ni dagita lalaki, ah? Manangan lilaw da amin. Ay, kitanyagay. Ipasngay mo day ta, ah. Nga awan mabangunan na, nga ama. Ay, pag-iskwelan ti apo ko yo. Ngam awan pa'y kwarta nga igatang iti usaran na, tatang. Ay, awan mo't makukwartami iti inam, anak kaw. Apay no padasam ti mapan iti ahensya ti gobyernaw, nga imbaga ni insan maw. Isopay ti iti datulaw. Mabainak. Pagbainam ko ma, kit para mo't kadagiti anak mo day ta. Sapay masadutak ngagpasyudad. Ano sa mun isopay ti iti da, kano maka-apply ka ijay. Ang mga no binulan to kanon nga da iti dang allowance dagiti anak maw. Ay, ala, mapanak nga rod. Tani, awan na talagang ti amo ka pangalaak iti kwarta. Ay, nagbayag mo't ti pila. Mabisina kon. Nag-break samot nga minan di may sa para interview da ditoy. Ay, agsaraawan ti tiyan ko. Andiyak ngamin namigat. Uray ko man adabalom ko abiskuit ngam awan mo't. Pagpletik lato'y kwartak dito yan. Next number. Number 168. Ay, isyak day jay. Kure ka. Ni Benny day jay 168. Juan, iso talaga. Api nga da dito eh. Ay, mabainak samutan. 168. Awan ti 168, kakabsat. Ay, makamuditan. Awan maghanap ko nagbain-bainak dito eh. Ay, siyak day jay, Benny. Ha? Grasya? Si kamot gam na ita. Juan, Benny. Ala, umay ka. Agtugaw ka ditan. Sige. Ang mabalinta ka dito agsaritan no madamdama, Benny. Ha? Uwan na. Sige. Basta mawaya anak, Grasya. Awan problema. Kumustan ta anak ta, Benny? Nasaya at lata ni John. Bibo nga ubing. Insarar ko iti pribado a pagadalan, Grasya. Kasta ka di? Di ka madanagan. Tay pasyar kung to ti anak tayo balayo. Saan ko nga ipaidamkin ka? Agyam anak. Naka-eskwela ka gayam. Wen, inkarigatak ti nag-eskwela. Kit naayat unay ti Diyos. Ta nakaturposak. Bayat ti panagtrabaho. Kit nakastrekak adagos iti panggadak. Kasta gayam. Ay, naimbag ka pa'y. Ngamsyak. Marigrigata na kitan. Ay, wan gayam. Nabayagan ang nagsina kami kan ni Benson. Ngam, ada kanyak ti anak mi. Iso nawayaak manan ita. Kasta ay. Kit nasaya ata. Tapno may pamaysam ti atensyon mo ita anak mo. Talaga siguro asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Kan, uwan gayam, pakawanan nak ko ma. Gapo iti inaramid ko kan ka iti kalabas. Wen, Grasya. Nabayagan na nalipatak da ita. Benny, malagip mo ka di pa'y ididamo ang nagamamuta. Idi kabarbaraan pa iti inayat ta idi. Kinapudno na. Nabayagan na nalipatak da ita. Ngam kapotay palagip mo.
Wan, malagip ko manan. Amom, ad-adatin maar ka idilimukmag ka. Kastaya. Agyaman ano kasta, Gracia. Nalaing nga nga agasikaso ti ingungutek unay nga asawa. Asawa? No kasta? Nangasawa kan? Wan, masikugin ti asawa. Kalkalpas lati kasarmi idi na panatawan. Nagasatak nga rod. Takalpasan ti naunday a panagururay ko. Iti-itid ti apo a kaginasat ko. Impay na mutlaeng. Kahit makunak asya akong ti karagsakan nga asawa dito'y rabaw ti daga. Ta nakasingsing petlaunay ti inted ti Diyos nga asawa. Ay, kasta ka di. Kablaawan ka nga rod. Benny, sapay ko ma. Tag na na yun ti kinaragsakyo iti asawam. Agyamanak, Gracia. No agsingsingpet ka, nasaya at to ti pagtungpalam. Ngam no nasukir ka, pasig to aladingit, ti mariknam. Biyag, ti tao. Naimbag ngal daw, kada tayo amin. Itagon daway, sagutan na kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Tatang, pakawanin na kuma. Nay, anyat ikid daw ang iti pamakawan anak ka. Masikugat, tatang. Anya, ibagam ko ni Robin tagkasar kayo. Di nak mabalin ngay kasar. Gaputa damat gaya manasawa na. Adanin kasar na, tatang. Tiyawanan pa na lalaki. Ibagam, takayat ko ang makasarita. Awanan ka itibain, Robin. Tata, pakawanan da ko ma. Imbilang kan asan asab-sabali ka da kami. Ngam kasto iti isubad mo iti kinasayat mi ken ka, ha? Sorry, tata. Apay ngayon libak mo ti kadat asawa. Nagtalaka ken ka. Pinamati nak adi mulukwan ti anak ko. Tata, inayat ko unay ti anak yo. Jackpot senday ta. Linukom lang ti anak ko. Iso pumanaw kan. Ha? Pumanaw kan kuna. May salang tagbalin nga asawa na awatam. Ala, pumanaw kan. Kat di asawam ti denam. Di kan agpakpakita ditoy. Babae ti impas ngay mo anak ko. Nagpudang ubing, kasmatlakan ka. Kaasi mati anak ko, tatang. Apay kumakaasi. Santa matabaybayan. Tulungan kayo. At damat pensyon ko, apang suportar ko kada kayo, iti apo ko, anak ko. Agyaman ak, tatang. Nakasingsingpot kayo kanyak. Kada kami, iti anak ko. Di napulos inuntan, mauray kasto iti nagpanaga. Nasakitan ka lang arudan, sa ungtan ka pa'y. Saan anak? Diya ka marambid da ita. Kasi ti kanayon ko ngay bagakan ka. Datalangan ti agbinadang itirigat kan ginawa. Agyaman ak, tatang. Pabunyaga madagos ti apo ko. Di mo pagdanagan ti kwarta mabusbos, tas siya ti makam mo. Ay na, nananay ka na Kristiyano, apok. Nalpasan ti bunyag mo. Agyaman ak manan, tatang. Awanan yaman na, anak ko. Kaya agyaman ak met. Tapinatgam ti kiddaw ko. Nga angel ti panagan ta iti apo ko. Da kayo ti amaktang. Iso anoan niya ti ibagayo.
paspasuro taklatan kada kayo. Tamok mo't apasig apagsayaatan tayo atalo kada baby ti pampanunutin nyo. Kuna ni Mami, da kayo kano tinangpanagan kanya kitinagan ko nga Angel, Lolo. Agpaiso ka di. Ay, huwag mait. Apay, di mo kaya tinagan mo nga Angel. Kaya't ko ata nagpintas, Lolo. Ngam apay aday ta tinapili yung impanagan kanya. Gapo, tasi ka ti Anghel mi iti inam. Naidumduma ti kinaragsak mi ni Mami, medidimtang ka ti biyag may. Ipatpatag da ka unay Angel. Sikatin ti Diyos aparabor kada kami iti inam. Ipatpatag kayo mat, Lolo. Kumusta ti panagadal mo, apaw? Mayat, Lolo. Nasurok lama katawan. Agturpusak ton iti high school. Agyaman nak iti ado atulong yu, Lolo. Agyaman akmat. Makitak ti kinasayat mo nga agadal, apaw. Sabay kuma, makalpas ka iti panagadal mo. Ikarikday ta, Lolo. Saan kayo apaayan iti arapaap yu para kanyak? Gaputaan mo ka para iti pagsayaatak ti pampanunutin nyo. Una, umdasan na pakaragsakan mi iti inam, no matuloy mo dagiti arapaap mo, apo. Mili anak, ada kadwa kasimang pait, inanam adona, nubiak. Ha? Dona. Iso ti bagbagak nga anak ko, ni Miley. Naimbaga oras mo, Meli. Kastamot, Nana. Sige, sumrek kayo. Miley, okay ka dilakan ka no mga sawa akmanan. Awan problema kanyak, tatang. No, anya ti pagragsakan yung aramidan, suportaran kayo. Ay, pasensya ka na. Hanggang kasapulak mati katakunay na, iti panaglakay ko. Iswa, sapay ko matamawatan na. Apay ko maasaan ngay, tatang. Maawatan kayo. Dona, agyaman na. Kinayat na. Asino ako maakundi pili iti pakirelasyon na nga ikat ni bumakutak mo ito na balasan. Sikan salat na ilawaan anagaram kanyak. Nagasatakit di takaskan ka. Tinagbali na nubya. Man nakaawat. Ang bayam ta apama na makagraduar ti apo ko iti panagadal na. Pagsaritaan tayon taon. O kaano ti panagkasarta. Happy graduation, anak ko. Ay, kamao dyan na, nanak. Nakagraduar kamot lang. Agyaman na kada kayo kini Lolo, Mami. Ay na. Nakalpas ka niti panagadal mo, apo. Sapay kuma, tagbalin to na progreso ti biyag mo, apo. Agyaman nak, Lolo. Adda kayo latte itilikudan mi kani Mami. Manipod na ipas ngayak. Da kayon titimakdar nga amak. Tinangisaksakad kanyak. Malala, diya kaya ti agsangay. Agragsak to yukit di ta nakaturpos kan. Wan nga rod, tatang, mabalin mo nga ikasar ni Manang Dona anobyam. Anya? Wan, Lolo.
Ang mga nagpasugnod no diyo pala ikalaysa. Uwan mo't ngamin tatang. Sambutim ti panawan tani. Mapanan ti tawen tang. Pasensya kayon lolo. Gapo kanyak, naitantan ti panangasawa yo. Ay, nasa na problema dayta. Dapat patag ti masakbayam. Yan ti bukod ko pagragsakan na po. Yan, makauray dayta kasar-kasar. Madanon tulat ta. Kitam dayto, oy, doon na bakit? Ne, kabarbaro mo tapungan dayta. Wen, in regalo ni Angel nga pukog daytoy. Adapay na iborda iti daytoy apungan. Basa I love you, Lolo. From Angel. Nagpintasan ka day. Nandiyan ka buwan. Aywan kaya. Ang bakasyon taman kit di ijay lugar mi. Sigsigaan da na ang kantatang ti panagawid ta. Kaano, bakit? Yan doon Sabado. Kasano day tangay kasangay ni Angel inton Sabado. Anya kumaita. Agam si ka. No napatpatag jay apo ko ngam siyak nga asawam. Awan mo't maramida. Nayapay kaya kasta ti bagbagam. Amumat no kasano kinapatag jay apo ko kanyak. Di makaliti sidong ko ni Angel. Tawan kat nga rod na bangunan na nga amana. Di mo kaya ti agawid. Siyak latang nga rod ti agawid. Dona, mabit lang. Dona! Nukas tatang nagawid nga iso? Ay, awan anak. Jakman amo iti dayjay nga asawak ta nagpasugnudsan. Imbagak ladyak makaawid inton Sabado ta kasangay kat nga rod ni Angel ang nagpasugnod motan. Allah, amangan mo't no agim imo nandiay asawam iti anak ko, tang. Amangan no pagarupen na anapat patag ni Angel ngam iso nga asawa yo. Ay, kasta nga rod mo't tinadlaw ko. Ngam, mapay ko mga agimon ngay. Kita muna mahit no kasano kinapatag ni Angel kanyak. Alakit, ay aywan nyo tatang. Sige, tawag akin ton madamdama anak ko. No kasta nakasangpet kan di ta lugar yo, Dona? Wen, no napatagakan ka. Sumurot ka dito yung lugar mi. Ngam no di ka umay ladingita. Sa anak meten nga agawid dita. Anya? Uray mga sawa ka niti sa bali. Bye! Hello! Hello! Ay, anya ti asawa ka. Tang! Anak ko lang na doon Magpaspasugnod. Jakman na mo iti dayjay a tao. Surutin nyo lang ang tatang. Ingkay ay aywan. Amangan mo't no urayan na lati panangay ayoyukan ko ana. Anyan dayjay a Dona. Sige ta surutek to. Saan tan nga agawid ijay lugar yo, Fidel? Dito yun lugar mi, ti pag naidanta. Anya, apay, adda ka di mo nagustuhan ijay balay? Diyak magustuhan ter aramidem. Iparupam launay kanya ka dapat patagjay anak mo ken apo ko. Ngam iti siya nga asawa. Doon na, agpapada ti panangipatag ko kada kayo. Sana mabalin ti kasta. Sana rumbang apagpapadaam ti tratom kada kami. Siya ka ati ad-ada nga ipatag ken pangibukbukam iti atensyon mo. Tas siyak ti asawam. Numay ka rin asyak laeng ti patag mo. Sige, agsubli ak ijay lugar yun. Ngam, no saan? Dito'y kalaeng ngagnaen. Ay, sana mabalin doon na. Diyak mabalin na panawan dagiti akinay di balay. No kasta nga rod, jak sumuro ken ka. Agawid takit din di balay. Manjak,
Basta saan akon asumurot ken ka, Fidel. Saanin ang nagsubli iti balay ni Nana Donna, Lolo? Amang ano nakiasawa mo tiniti sa bali? No kasta ti kayat na. Awan marami da kapaok. Apo. Ni, adda tao, Lolo. Dito ikalaag. Inakita no asino da ita. Ruben? Wan tata. Isyak nga rod. Dandan hindi ka na ilasin na. Nabayag namin ti panawin na dito nagkikita, tata. Wan nga rod. Apay nga ita ka lang agpakita. At ito ka sa laysayan, tata. Nabayagan na nabaloak. Natay ti asawak. Gapo iti sakit a kanser. Aniya. Pasensya na. No itala si marungkarak dito ay tata. Aklo nak. Ado tinagkurangak iti anak yo. Kastamo ti apo ko yo. Di nakamutan am mo ti anak mo. Agparinto mga iti sangwanan nyo, tata. Tagpagpakaasyak. Iyam amudak kumay ti anak ko. Nupayawan serbik nga maparakan ko na. Agkidawak iti pamakawan. Amo ko man nakaawat kayo, tata. Maawatan nyo tirek na kas may sang ama. Kaya't ko makita kan makasarita ti anak ko. Bareng maingkanak pa iti may sa undaway. Ay, alaala tumakder ka, Ruben. Sumrek ka ta kasaritam ni Angel. Yam amu ka kan Juana. Ang jak may karay no maawat na ka nga amawan no saan. Pakawanan na kumanak ko. Nagbalinak nga responsable nga ama. No ikanak iti may sagundaway. Tapno maipariknak ti pamatag ko kan kang anak ko. Agyamanak. Sorry. Ngamjak kayat. Angel, anak. Awatan tan ni Dadin. San? Jak kayat, mami. Angel! Meli, kagura nak ti anak na. Pakawanan na kumamat. Ay, ayatan ka. Nabayag anak puko. Di ka pulos nagparparik na kada kami iti anak ta. Ikan na kumapay iti may sagundaway. Agsubliak kada kayo. Kat sabay ko tamapakawandak pa'y. Ruben. Agpakpakasyak, Meli. Mawatan ka, anak ko. Saan ka alapdan no awatan manan ni Ruben? Total, nawaya ka matan. Tanatay magaya man ti asawa na. Ay, ato pa'y lang ni Ruben. Haan mo mahitabasol no agayat kalatakan ko, ana. Masya na ka ni Ruben. Uray kas jay tinaramid na iti kalabas. Sumkan latamat ti asik kan ko, ana. Nangruna kag may-maysan ngagbibiyag. No makita ka naragsak ka. Naragsak ka matan na. Ni Angel, saan na ang maawat ti ama na? Ala, takasaritak ti apo ko. Nasakit tinakam ko iti amak, Lolo. Idi kasapulan mi kaninanang nagpukaw. Ti pagrebangan na kas ama, da kayo tinangipaay. Iswada kayo lang kan ni mami ti rumbang ipatag ko. Angela po, saan anasaya at agimula iti sakit tinakam? Tay ko na dangarudan. No da makabasol kan ka, kat agkid daw iti pamakawan, ay pakawanam. Tapno pakawanan na kamatya po. Lolo. Ala, sapay ko matamaawatam ti inam. No awatan naman ng ti amam. Tamok ang napatagpayla ti amam kaninanang mo.
Itid ta ko matipagragsakan ti inam, apo. Iso apakawan na mo ti amamuan? Laglagi pa. Saan mi ngayon suro kan kaaguraam ti amam? Kaya nuura anyat mapaspasama. Amam tulat ta ni Ruben. Isuda iti inam tinagtaudam. Nay, Angel anak. Anya da ito inyawat mo kada kami kanitatang mo. Lukatan niyo, ananang. Mala, sikan timang lukat, Ruben lakay. Wen, Dua asing-sing? Uwan, mami. Sing-sing. Panawanan tapnornusan niyo ti bagbaghiyo. Agkasar kayon. Anya? Di yu pagdanagan ti magastos. Tasyak ti makamo. Tinapatag. Agkasar kayon. Tapnonan anayon ti panagasawa yu, mami. Daddy. Lukas ta. Maawat mo ti amam, anak ko. Uwan, mami. Agyaman ka. Ipatpatag ka na anak ko. Kat ulitak man ang tagkid daw iti pamakawan. Pakawanan da kumamat no ginora kayo, daddy. Ngam saan itan. Pinunas kon ti sakit tinakam ko. Kat duha kayon kan ni mami nga ipatpatag ko. Patpat ganda ka mat, anak. Natural laang kadatayo ti masakitan. Ngam di mo ipalubos ngagtalinaed day ta sakit tinakam iti kaunggam. Mamakawan ka tapno at adda amabindisyonan ka. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Lakay, kumusta nga iti panagpaspasadang? Babayan ti asi ti Diyos, nakaadu akmat iti napasadak bakit? Iso agimatang akmatan kadagiti kasapulan dito'y balay. Uy, nasayat nga rin no kasta. Ay, talaga nga ada kaasi ti Diyos kadata. Agnanayon ko mga adu, ti mapasadam lakay. Basta saan taliwayan ti agkararag bakit? Nalagan lat ta ti riknak ama panagpasada. Ken kasladyak marik na ti bannog ko akanayon. Gapo iti panagkarkararag ko. Agpaisot ako namlakay. No, adumat ti mapaspasadaam iti chip. Adumat ti matultulungan ta karuba. Pudno na ita bakit? Kanayon adata ti pagutangan da. Dagiti mataduma. Maliparan da pa yun ti utang da. Ay nas ka nagbayad dalat ta bakit? Nagrigrigatan tamad day ja kwarta. Nagrigat asapulan ti kwarta. Nagrigat mo't nga rod ti mapan agsingir. Isuda pa iti adaganas na mo't nga agungot no singirum ida. Sapay la ko mga rod, tagbayad mo't tan dagiti nabayagan ang nakautang kadata. Beya, bakit? Sa dinong iti papanamkulas, nagsapa ka mo't tan arumar. Mapa namang gumatang iti abunaw para kadagiti mulak anatag, mang samay? Itala makarwarak ta makumikumakmot iti trabaho? Sabagay. Naimbag ka pa adulat ta ti mapaspasadama na. Nagagat ka ngamin uning at pasada. Saan ka ama ibusan iti kwarta? Kinun kasla di ka mabambannog. Makariknak mo iti bannog kulas. Ananusak lata na, tapos saan kami nga agbisin ka ni Bea nga asawa. Biliba ka talaga kin ka.
Sana ngagsalukag. Di ni magatang dagiti kasapulan mi. Ni, nalipatak mo tini nagplitay. Ay, asiday ka kun iti papanak. Ala, di mon panunutan dahi takulas. Kaslas saan tang agkaruba. Agyaman ak nga ron, nakasta. Masingpet ka talaga akaruba, manong samay. Ay, talaga nga wanan kami ita sa ami barok. Iswa pautangan nakpailay ti kwarta. Sana parikot dahi tata. Mano ay ati utangin nyo? Sa nga ribo ko manuad da. Bayadak tao no adda kwartak. Ket wala tata. Nasingpet kayo nga agasawa. Amuyo ti tumulong ka dagiti agkasapulan. Gaputa dahi tati rumbeng tata. Pagayatan niya po Diyos ti tumulong ka dagiti agkasapulan tata. Barok. Ay, mabit lang ha. Inak mangala iti kwartangot utangin nyo. Kapampanaw mat ni Manang Laring, bakit? Wenda kay, imay imutang iti kwarta nga uray rabrabiin. Kasapulan na kanuuna yan. Kasta ya? Wen, ay na, ngay, datalatan ati asitgan dagiti kaarubat nga umay umutangan. Ay kat pautang latay dan ah. Total, inaldaw mo't ang mapanak agpasada iti jeep. Tumulong talatan kadagiti agkasapulan, bakit? Ay wen alakay. Kastalatan ti aramiden ta. Apayen kulas. Itay kapay apo man nagnad iti paraangan. Agparparikuta nga ron tata. Anyat pagparparikuta maya barok. Kasapulan dyan ako ti pagmatrikulana. Awam mo kapag alaki ti kwarta. Anya. Naigatang kumutin iti abono di kwarta. Nagrigatan ayat ti marigrigat. Padasam ti mapanumutang kani samay. Ha? Imbag day jay, tainal daw nga da kwarta na. Nagagat namin na mapanagpasada iti jeep. Ay, sige man tata. Padasam mangarot ti mapanumutang kan kwa na. Kasapulak at talaga ti kwarta samay. Nas ka na makabayad din dyan ako iti pagmatrikulana. Kasta ka di, kulas? Huwin manong samay. Si kalangan tinamnama ka makapautang kanyang kiti kwarta. Kulas? Di ka madanagan. Taapa man na makaapit akag bayad adagaws. Sige, kulas. Mabit lang. Inak alang tututangan. Lakay, agsasarunumot din ti umutang iti kwarta ken ka. Ay, wan nga rod bakit. Ultimo asukar kan asin. Umay da pa yan dawatan dito'y balay. Amuda ngamin asaan ka an naimot. Iso si Kati asit ganda. Beya. Tirigat na lakay. Adupay ti imutang ken ka asaan pa'y anakabayad. Anya nga tanong mapan mo singiran ida bakit? Sige sige, tarumwarak nga rod ita. Inak singiran dagiti nabayagan ang nakautang ken ka iti kwarta. Kumusta bakit? Nakasingir ka? Ay, awan tinagbayad iti utang na kanyak lakay. Anya? Kunada, awan kanupay kwartada. Dagiti mo't daduma. Naglemeng dan. Tapno saan da ang babayadan dagiti utang da. Ala, baliwan tumanan ti mapanagsinger bakit? Ay, lakay. Da ito yung tikunkunak arigat na. No umay da umutang. Itid ta adagos ti utangin da. Ngem no agsingirtan. Ay na, agpukaw dan. Bakit? Ay ko, agsingirak tumanan intun bigat. Ado tinasken agatangag para dito'y balay. Danda ni maibusen ti bagasta. Ay nasami, agyamanak tanadanon ka diti balayo. Apay ka diyan, Alisa? Masapol ko amin ti kwarta. Ha? Umayak agpakpakaasikan ka sami. Masakit ngamin dyan anak ko kat masapol na ti agas. Anya? Si kalang ti mo ka makatulong kanyak. Talaga ka sa pulak ti kwarta para iti anak ko ang masakit. Sige. Ibagam naman no ti utangam, Analisa. Kasano nga rod dayta?
Impautang mo mutin dyan na batbati a kwartata. Jak ko mapautangan na Lisa. Ngam nagpakpakaasi. Bakit? Anya? Masakit ka no dyan anak na. Iso pinautangan klata na. Di ka madanagan bakit? Inak man ang agpasada tapno da igatang ta iti bagas. Ken daduma pa masapsapul ta dito'y balay. Allah, rabiikan asim mangpet. Itaman pa yan narabian ka. Ay, nakapoy ti pasada bakit? Anya? Manmano ti pasayro. So abas ti napasadak ita. Anya ngay nga rod lakay. Saan mo't nga agpapada ti aldaw. Adda na pigsa. Adda mo't pagkapsutan ti biyahe. Agpaiso dito nga imbagam. Beya, bakit? Nala, hingka nga rod manganin lakay. Amok anabisin ka ang nagbiyahe. Bigbigat mo't ngayon malatiw kayo dito'y balay, ikit. Wine, sabi ba raw ka? Ay kagyaman na ka, danadanon ka dito'y balayaw. Apay ka di, ikit. Ninapaw ba raw ka, ha? Masyan ka kumakanyak, ah. Kasapulak na una yun ti kwarta. Ha? Ay napaw, pautangan na kumabaraw. Manon nga aldaw, nga awan bagas ko. Awanon ti gatang ko iti kanak. Ako Kaya po, sigin barok. Agpakpaka, siyakin ka. Ay, pautangan na kaon. Ay, niapod daw, timang binbindisyon kin ka. Gapo iti kinaimbag mo, kadag iti kaskada ka, maingag ka sa pulan. Pasensyakan bakit? Impautang ko ti kwarta na pasadak itay, kani ikit Rosing. Maawatan ka lakay. Apay ngay. Datamot latan ti asit ganda iti umutang. Hawin nga rod lakay. Saan damutin nga agsardeng nga umay umutang ka data. Jakmat kayat apabaynan ida Iso pautangak matlatay da. Ay lakay, adu pay ti jak na singir ang nakautang ka data. Ingkaman kiti agsingir bakit? Datamat ti maibusan, no kanayon da nga umay umutang. Ay win talaga nga inak agsingir ita nga aldaw. Aldawan, lakay. Apay, di ka di mapan agpasada ita. Ay, saan mo't nga gandaran ti jeep? Anya? Nas ka na mga yabak iti mekaniko amang tarimaan. Ala ka sanungay daytan lakay. Awam mo na singir ko kadagiti nakautang ka data. Anya? Jesus. No kaano aka sa pulan tati kwarta? Awan mo tinagbayad iti utang da. Ay talaga. Kaya po nagrigatin ayat agsingir. Sigurado adakkel ti magastos ko iti jeep. Daan nga minin ti jeep ko. Iso nga adun dagiti madadala piyasa na. Ala, una yun apan nakairanrananan lakay. Wala nga ron bakit? Datamot itantag ka sa pulan iti kwarta. Pimanaw mo tin dyan mekaniko lakay. Ay, agpaiso ti kunak adakkel ti magastos iti nadadal a jeep. Anya? Nasken na ma-overhaul ti makina. Pangalaan nga tan iti kwarta pagpatarimaan. Alalakay ka sa nudaytan. Aburido ak pa yan. Awan pa yan igatang iti makan dito'y balay. Anya nga tan ti aramidon talakay. Siyak ti mapanagsingir bakit? Kasapulak mo't ita ti kwarta. Nasken na may patarimaan kong ti jeep ko. Singer ko man di utang mo kulas. Pasensyakan samay. Talaga nga wampay makwartak ita? Anya? Imbagam idi kanya kabayadak ti utang ka no da kwartak. Apay ngay ngagsingir ka matay. Anya? Unay ka matay. Naglaing ka mga agsingirin. Aslasan tayo nga kakaruba. Nagalas mo ti ugali yung agasawa. Di na minsan ni biyang asawam ti may nagsingir. Ha? Agbayadak magkano da kwartak. Diyak kaya ti madagdagulit mo na masingsingir. Saan kumamat akas tati ibagam kanyak? Pumanaw ka? Awan ti masingir mo kanyak. Awan pa'y kwartak ita.
Naglaing kalakit di nga agsingiran, beya. Kasla jak bayadan ti utang ko. Agbayad akto no da kwartak. Nay, agungat ka matan, Annalisa. Kasano sa anak nga agungat kat singsingiran na kon. Dua alawas pa'y tinapalabas agsingir kan. Ha? Jak pa'y mo't kaya ti masingsingir ti balay ko. Uraya mga umayak iti balay yung agbayad. Anya? Saan nagaputan nakautang akon kada kayong agasawa kut umay daklatan singsingiran ditoy. Makauray kayo umot Ala, di ka kumamot agsao iti kastaa, Annalisa? Ay na, nasakit tinakam ko ang masingsingir. Agbayad ak iti utang ko no dan pagbayad ko. Nawatam! Ay, nagrigat asingiran dagiti nakautang kadata bakit. Wen nga rod lakay. Ay po, mabainan ta pa yun ngagsingir. Ay, anyamutan. Idi isuda ti agkasapulan, nakasingsingpet da. Nagado ti karida, angem no singiramon. Si kapay kat ti dakasen. Talaga Angam kasano daytan lakay. Saan tapay mo't ana ipatarimaan mo't ti jeep. Wen nga rod. Datan ti agpakpakaasi kadagiti nakautang kadata. Pulos mo't nga awan ibayad da kadagiti na utang da. Nabayagaya may na sana nagpasada ni Same, beya. Wen tata, nasken ngamin ama overhaul ti jeep mi. Awam mo ngamin sa bali apanggadan ni Same no saan ati panagpasada na. Gayam, saan ka di singsingiran ni Same di naminsan nga aldaw Nicolas? Wen tata? Kay nagbayad. Saan nga rod tata? Awan ka no kwarta Nicolas. Talaga nga ulbod dayjay akulas. Napaklan nga ulbod. Payan ako na ayo ti kasta tata. Kit no nakaapitan iti natang na. Nakatsamba nga rod iti nangina apresyaw. Anya? Wen, kanginginaan ti sibuyas ita. Iso nakatsamba Nicolas. Kat no nagpainumpay iti arak kadagiti babarkada na. Anya? Apay nga rod asan nagbayad iti utang na kada kami? Inulbudan na kayo Nicolas. Di nala kayat ati agbayad iti utang na. Ay, no adala ko makwarta. Nagbayad ako man akong. Sana'y nanaskan nga may daksing-singiran dito'y balay ko. Kasapulan mi ngamin, nana. Nagbasit mo ti utang ka. Singir ka, singir. Kaslasaan ko mo abayaran. Impalagip ko laang mo't ati utang yun, nana. Di kay kumamot agpungtut, Ay! Urasan mo kay palagip. Tamak nga da utang ka kada kayaw nga gasawa. Nagalasan ti ugaliyaw. Uday kayo mo nga gasawa. Nagsimnublat kayo mo may agsingir dito'y balay kaw. Nagdakis mo ti ugaliyaw. Anya ka din day sasawan nyo, nana. Saan kami adakis nga gasawa? Agsingsingirak laang mo't iti utang nyo? Saan kayo nga awagan iti dakis? Kaslawan nakam ko mo sa nakautang ka na kayaw. Dito yung kinabakit ko. Pagbarbalin ng daki nga kaslawan na nakam na. Gapula iti dayta nga basit nga utang ko kada kayaw. Baybay amlatay dan bakit? Agpakumbaba kalatan. Lakay? Agremedyo aklangan iti pagpatarimaan ko iti jeep. Sami aya. Diyak kaya tiriri bakit? Agbayad dan tulatan, no ada kwarta na. Kwarta lang na ita. Masapulak to manan no matarimaan ti jeep ta. Ay, sa bagay. Ada ka asi ti Diyos bakit? Di na tabaybayan. Payakas lasan mo na rumrumar ni Same, beya.
Masakit ti asawa, tata. Anya, Makalawasan nga saksakit. kahit impacheck up mo ka din iti doktor. Aw ngamin aramatan may akwarta pagpa-check up iti doktor. Nabayagan nga awan pagsapulan ti asawa. Kaya't ko ang makasarita ni Samay, Mia. Ah? Sige. Ala, umay kayo nga rod iti balay, tata. Isumot lagaya, masan ka na rumrumwarta, masakit kagayam Samay. Uwan, tata. Hala, di ka madanagan, tasyak ti makisarita ka nagiti nakautang ka na kayo. Nas ka ngagbayad dan. Tata, impagpay kanya kata nagbayad na kadagos iti utang ko ka. Saan nakas ka nagiti karuba ang nakalipatan ngagbayad? Tata, nasingpot kayo nga agasawa, iswarong banglang at tulungan kayo mait. Saan nakakas ka nagiti daduma di ta malipatan dan ti agbayad? Kaspangla kayo nyo dito lugar tayo. Patsindak ko ma. Masakit ita ni Samay. Kat kasapulan na launa iti kwarta. Tata, Hindi na tayo tiyag kasapulan. Kat nagpatulong tayo kadakwada ng agasawa. Saan tayo narigatan? Ngay mutang, saan na ya? Ay, uwan, kapsat. Naglakada, nagpautang. Takayat dati makatulong kada tayo akaaruba da. Ita, nagrigat da kay asingiran. Pabainan nyo pa ida. Ay sana nasayati kas tangogalay. Nagbayad kami ng rudan, tata. Nasaya at launay kulas. Agbayin tayo umit ka dakwada. Dakal, tinaitulong da kada tayo. Hindi da tayo tiyag kasapulan. Sige, kauray siya. Kagbayad na mutin, kapsat. pasensya kan Samay. Nakamirisak aman diti naramid ko kan ka iti kalabas. Agbayad ako niti utang ko. Uray siyak, pakawanendak Sana rumbang tinaramid ko, bayadak matan ti utang ko. Ay, Samay, kaya, nasaya at kayo, wakaruba. Tagkidawak mo, titi pamakawan kada kayo. Umayak mo at bayad iti utang ko. Agyaman na kada kayo, nakamiris kayo. Hindi kayo madanagan. Saan kami nagimula iti sakit tinakan? Pudno dayta kakabsat. Saan kami nagimula iti sakit tinakam? Ti napatag ita. Nagkikinaawatan tayo manen nga agkakaaruba. Dagiti agkakaaruba katrumbeng nga agtitinulong. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio, agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag ngal daw, kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ay na nanang, ag-flight akon iti mabiit. No kasta, maka-abroad kan anak ko? Nanang, aguray kayo. Apay ngay akas na tilangayo. Apay asaan kayo naragsak. Maka-abroad ako, nanang. Agsweldo akon iti dolyar. Ay na, malading iti anaklaeng, Jana. Ngamin panawan da kami iti anak mo. Ay nanang, awan na pintas amasakbayan ti anak ko no jak umadayo. Nagasatakit di ta maka-abroad akon.
Ano saktagbalin akatulong iti abroad, basta dolyar ti sweldo. At daara pa ap ko iti biyag. Iso ang masapol ng agsakripisyo ak nanang. Kayat ko ti maaddaan iti dakkel abalay. Gumatangak iti nalawa adaga. Gumatangak to iti lugan, kanda dumapay. Ay, ala, sapay ko mga rod ta napintas to tigasat mo iti pagilyan a papanam. Kat agan-anad ka kumaichay anak ko, Mapan kamin, Lola. Sumurot kayo kadimat. Saan asumurot ni Lolam? Duwata lang agbiyahe, anak ko. Ne, papanan nyo nga agi na dyan, Nakasukat kayo, Mike. Papaayaban na kami di best friend ko, nanang. Ne, asino a best friend mo? Ni Elsie, asino kumapay ngay? Jay taga syudad. Nanang. Di agbiyahe kayo pa ila mapan ijay. Kat siyempre, unay kayon aya. Ay, ibati mo di apukok. Mabanog lang nga agbiyahe. Ikuyog ko, takayat da makita ijay. Anya? Sige, nanang, mapan kamin. Mapantan mi siya, anak. Nanang, mapan kamin, Lola. Ay, umay kayo man padigwan iti si danyo, auntie. Nagparty kami ngamin iti native amanok. Ha? Ay na, nagadumot daytan ka, anakan. Ay na, carry lang. Talo kayo mat ngagsida. Ay na, awan kaduwak ita. Sisyak ita dito'y balay. Napanan nga, dagiti agina. Napanday dyan syudad. Itayan tigayim na. Umyanda ka no ijay. Ay na, masansan samot ti papanda di syudad. Nabiit da pala nagam-am mo iti da di agayim na. Ang kunamulan, very close dan. Tanasingid da unay iti tunggal maysa. Ay, awan nga rod Umadan ilang arudan ti flight na hanggang pumana syarpaylaan di kasinsin mo. Bayan nyo tagpasya pa syarpay mat. Relax. Tainton makabrudan ay nasaanan ang makabulakbul, auntie. Dahito'y dyan Jak us-usaran dagiti a pajama. Kukwa moon. Kan dagiti na dumabadok. Naminsan laan na usar dagita. Ha? Kukwak amin dagitoy, Elsie? Wen, best friend. Naimbagla balunam isya abroad. Tapna da pagsukatan. Ay na, nagsaya at kagayam-agayam, Elsie. Ay na, no nasaya ati tao kanyak, nasaya atak mo, Jana. Nabiit tapay laan agayam. Ngam napanagnak akong ti kinasaya at mo agayam. Agyaman nak. Kat, adaw usar traveling bag mong agfly? Awan nga ron. Mabitlaan tekan kay ti usar bag, beshi. Ado ti traveling bag ko. Ay, gayam. Ayan dyan anak mo ngay, napananan. Ay na, adada ijay balkon kan tatang mo. Agkalangayan mat dagiti do, Ay, mayat nga ron no kasta. Tapno mairwam ti anak mo diti balay. Ikatamban na iti uban to'y barbas ko, Misha. Tay kang ka iti chocolate no damay kat mo, Ha? Agpaiso, Lolo? Wen, dusa nga pulo ti may kat mo nga uban, may sasupot at chocolate ti bayad na. O sige, Lolo, kayat ko. Mala, mabit lang roda, ta alak tay puler, wen. Nanang, ag-flight akon inton bigat. Bantayan nyo ang naimbag ti anak ko, Wen, anak. Basta anad kamot iti papanam, Di ka agbisbisin ijay. Wen, saan dak a problemaan? Tiket di anak ko ti asikaswan nyo. Agpaw itak to adagos iti kwarta, apaman nga agsweldoak. Taigatang nyo iti gatas kan vitamins ti anak ko, tapno lumukmag. Wen, anak ko. Laglagi po nyo kumaakanayon dagiti bilin ko, nanang. Kayat ko alumukmag ti anak ko. Tapno kaslaado ti kankanan na. Kasla anak tibak nang nukas jay. Ngam no nakutong ti anak. Ay na, ibagadang awan kankanin na. Iso apalok mo ganyo ti anak ko, nanang? Kan igatangan kayon to iti cellphone nyo at touchscreen. Tasurwan nyo ti ag Facebook, Jakmat, amo na kong. Iso nga rod asurwan nyo. Tapno adda pang kontak kada kayo.
Tapno ag-video call tayon to. Agpasuro kayon to kini Misha. Tauray ubing dayjay. Ammo na akalikutan ti cellphone. Apok, mapantay ijay Taintaman kitaan nagitimulak asaba. Tamangan no danatang kenanan. Tebain ta ipaloom tamanen. Wan lola. Agbalon ta iti danom tamangan numabayagan ta ijay. Dalusak tupay dagitimulak ijay Wan lola. Kan nagbalon ta pay iti merienda ta. Pati kadiin na po'y lola. Saanan ta, agawid tanto no aldaw. Merienda lang, ti balunan ta, apok. Nanang, nasaya at mataam mo yung tag-video call. Insuro ni Misha, anak ko. Anya kayo matan, nanang. Api ngay nga ipapainit yun ti anak ko. Ay unay kayo matan. Kasano apo mo daw ngay, no ikuy-kuyog yung mat ija Adamat ijay linong ni Misha. Nalinong tayan na. Ay uray pay. Ngumisit lat na no kasta nga iruruaryo iti balay. Pagtali na idin nyo laang iti unag ti balay. Tapno pumudaw. Taan nga kayat mo ngay. Ikulong ko danak mo akas labalod. Kasano makaliwaksay ngay no kasta. No anyat bilin ko. Iso titong palin nyo, nanang. Ay. Kat, anyat binalo nyo ijay meriendayo ngay. Tay lining takasabakan kamuti Kan nagbalon kami iti danom. Anyamat daytan. Pinauitan kayo mat iti kwarta. Kastakit ti pakpakan yun dita anak ko. Gumatang kayo kumaa iti soft drinks, kan burger, wenno pizza no iso. Iso nga rod apaw-pawitan kayo. Tapno adda igatang yu iti ado amakan. Tapno lumukmag ti anak ko. Kandi kay man ngamin mapmapan ijay Ay, sayang dagiti mulak. Ano mabaybay Kan masikuranak nga gigyan diti balay. Winangam ni Misha nga rod, mainginitan. Ayaban nyo man takasaritak. Mabitlaang. Misha, apok. Umay ka kano kunan nanang mo. Hello, nanang. Hello, anak ko. Apay ngay akas na titsuram. Nakagulgulo tabuok mo. Kan abot-abot tabadom. Hay, anya mo ti pababado ni lolam kan anak ko. Masitla ang matiabot ti badok. Sukatam tabadom. Kan agdigdigos kamatla itinal daw, Misha. No maminsan, nanang. Ngamin awan matdanom na daduma. Kat, tay lotion mo ngay, us-usaram. Malipli-patak no daduma, nanang. Nangina dayjay alosyon tapagpapudaw dayjay. Iso nga usaram. Di mo saysayangan ti kwarta. Di ka rumrumar di tabalaya. Agpalukmag ka kan agpapudaw ka. Di ka agpapainit taning. Nakangisngisit ka lang arudan. Saka pa'y agpainit. Kahit anya nga rud nga inukas ti kudil na. Kanangisit ka matanak ko. Kanangisit mo ti amana. Iso nga'y malamot lakada kayo Ay nananang, maator ti kinangisit na. Basta di yu ipapainit. Kandi yu man ipalpalagip ti irresponsable nga amana. Takagurgurak adenggan. Ay, anak ko, pasensya ka. Sige tani, agdalusak manan. Bye. Ay, anyamot ni nanang. Di na pa'y mataripatumot ti anak ko. Awan matlat ta nagbaliwan na. Kat agos usar pa yan iti whitening lotion di anak ko. Ipapainit ng tumat ngamin. Kahit pinawitan na kan, di gaya mo iti dolyar. Awan mo, tatang. Nay, apay nga. Nagswildon sa amatan. Wanangam, Di namot malagip tag subalit iti kinaimbag ngayon paay ko kankwana. Di mo't umawagan. Ay, kasi kanti mangawag kankwana. Apay kas talatan. Naka-abroad lang, nakalipatan. Madya. Rumbang asuruan na ti agbayad iti utang na anaimbag anakam kan ka. Hello,
Jana, Beshi, kumusta? Kastoy, nasaya at matlat na LC Beshi. Ay narigat ti trabaho ditoy. Ngam ikar-karigata. Wala, rumbang laang, Beshi. Ag-vitamins ka ha? Tapno napiksa ka na yun. Wan Beshi. Kat, kumusta? Nagsweldo kan? Wan Beshi. Pinawitak mo ni nanang ko. Ay, no kasta. Ipaw-pawit mo amin iti inam ti sweldom? Ay, katun ah. Ay, kat na saya, ta, Beshi. Ay, wen gayam. Kumusta nga dagiti badom nga intad ko? Us-usar madlaan? Wen a, Beshi. Ay na, thank you man na. Awan anyaman na. Di traveling bag nga intad ko. Inusar mo? Wen, Beshi. Okay nga ron. Kukuam dagitan, taintad ko kat nga ron. No dagiti daduma kat agkit daw ta iti supapak ti na itultulong da. Saan kanyak? Saan ko nga ugali tagkit daw iti sukat na. Angam na ikandak nga uray jak mo't dumaw dawat. Ay kat, awatak latata. Narigat mo tapagkadkadan ti grasya ako nada. Beshi. Ay ikwa. O sige, Beshi. Ingkay tumangan itiruar kinitatang mo. Taikan kayo iti pagkaan nyo. Ay, ala, kababain mo't, Beshi. Ay na, Beshi, di ka agbabain. Tanagsaya at kakanyak idi adaak pa di ta Pilipinas. Iso asubalitak mo't dagiti kinaimbag mo kanyak idi. Ay, thank you, Beshi. Ay, wan, abay, ipaw-pawit mo ka di amin asweldo miti inam? Saan, Beshi? Ngam dakdakkel ti ipaw-pawit ko, ngam ti mabatbati kanya. Ay, kat, naimbag ano maipay amin ni nanang mo akasapulan ti anak mo, Beshi. Ay, day tangarod kat. Isulat tamot ti itsura di anak ko. Namurmur sin latamot. Kan nakutong lata. Di mat ngamin ipamay sa ti inak nga asikaswan ti anak ko. Ikuy-kuyog na paikit di ijay uma. Ha? Ay, no kayat mo, siyak ti mang taripato iti anak mo, Beshi. Ha? No diti balay ti ayan na ay mataripato anay bag. Kan pumodaw. Ikwa. Saan nga ta nakababain kan ka, Beshi? Pagbainam ko ma, katagayim tamat. Nalablabas tapay nga magkabsat. Kayat ko tapno maasikaso anaimbag ti anak ko. O sige nga ron. Ala akong dito ti anak mo. Dua kami iti ama kamang taripato kan kuana. Sige man nga rod, Beshi. Tasi kalaangan ti pangipaw itak iti kwarta. Naimbag nga oras yun, Nana. Siyak ni Elsie. Gayem ni Jana nga anak yu. Naibaga namat siguro di maipapan iti apo ko yu. Alaan min iti pudermit kasta ti bilin di gayem ko. Binaunak ditoy. Ay na, diyak kumakayat balasang ko. Diyak kayat amaya dayo ti apo ko kanyak. Madimat tirik na kamang niya dayo iti apo ko yu kada kayo ngam. Bilin mo't ngamin di kayam ko. Awan maaramidak nana. Kan nagsarita kayo mat kanon, maipapan iti dayta. Uwan na ngam. Ay, diyak ko mga rod kayat nga magpilit mo't dya anak ko. Ay, uwan nga rod Diyak mo't kayat apaayan ti kayam ko nana. Hala, nukas na ti kayat na. Makaambo nga rod. Basta diyo ko mabaybayan ti apo ko ka. Kahiliw kong tulakit di. Kan may kawakit ti husto. Oy, Misha, irwam mo ti bagim di ti balay, ha? Nana. Apay nga kaslasan ka naragsak, Misha. Di ka glidliday, basang. Tanapintas ti biyag mo ditaw. Maasikaso ka dito'y anaimbag. Nilolak. Awan kadwa na ijay balay. Bye-bye, tayo naktusukunan. Tapag na udan mimutin dito'y balay, ha? Ha? Agpaiso, nana? Wan. Kaano ngay? Intun umay abulan siguro. Basta saan pa nga ita. Mala, umay kami siya, tada papananta. Ipasyar ka man, tapno mayawawan mo, ti kinaliday mo, nanay. Ala,
Ipasyar yun ni Misha, tatang. Kunayong agpasyar tayo, lolo. Apay ngay adito'y silid yung matimayan tayo. Awon, tagay ayam ta dito'y Misha. Mabit lang tairwar ko dagiti ginatang kong ayam mawan. Ha? Sige, lolo. Inton maminsanon ngagpasyar tawan. Wen, lolo? Ay na, nakakaasi kayo met auntie. Kailiw yun di apo ko yun niya. Wen nga rod ka, anakan. Ay na, tiyak kumakayat amaya tayo kanyak. Ngamuna yan, tadinak man laing pagang anak ko. Ay, mas daawak mo't iti anak yun Apay nga ngayon talak na ti anak na iti saan na matakab-kabagyan. Wen nga rod, tiyak makatuturo gamang pampanunot iti apo ko. Madanagan amangan na niya ti mapasamag kalkuhanay jay. Sa bagay, nasingput sa mo di gayem na nangital ka na iti apo ko yun, auntie. Uray pay, basta madanagan naklata. Dan sa balit iriknak, sa nakakampante. Inyadayo na tapo ko kiti puder ko. Allah husto, auntie. Di kayo nagladladingi, tapnosan kayo ma-stress. Agkarara kayo kitdi. Ikararag yun, asapay lako ma. Tawan tidak ka sa mapasamak, iti apo ko yun. Oh, aping imawag kayo, nanang. Kaili ko ni Misha. Pagawidam ko man dito'y balay, anak. Saan? Agnaeden ijay balay tigayam ko. Naimbag ijay, tama asikaso anaimbag. Barang lumukmag kan pumudaw ijay. Ang saan mo unay nga mamudag ijay at tao? Ay nananang am-amu ko ni Elsie agayim ko. Nasingpot da ijay. Di man pagatapan iti dakas tigayim ko. Maikawa kayo laang, iso akas tati bagbagayo. Ngam inton agbaybayag, mairwam kayong tumot laang. Basol yung matlaang no apay nga inya dayok ti anak ko kada kayo. Baybay-an yung matngamin. Di yu pa'y sukatan iti husto. Ikoy-kuyog yukit din ija uma. Kasano apo mo daw ngay. Sige, tani. Ado pa'y ti aramidak. Bye. No kasta, saan na kayo napaupawitan iti kwarta? Di anak yun, auntie? Ay, saanan, Barok. Hanggang okay lang. Awan problema kanyak. Tadamo dagiti mula ka pangala akiti kanek. Kontento akditan. Adamula ka saba. Kamuti. Adamot irikaw. Kanadupay anat nateng amula ka pangala akiti sidag. Adamot taraken ko amanok. Mangpartiak no makasidsidak kiti karnit manok. Ay, sa bagay matkidi. Ang dagiti nga igatang iti sabon, mantika, asin, sugar, milk, kasjay. Sana problema da ita. Ado ti mulak anatang. Mangilako ak atap na da igatang ko iti kakasta. Ay na, nakasingsingpet kayo, auntie. Ay na, no dagiti ladad dumakain na dita. No saan nga ikan dagiti anak da iti kwarta. Ay, agreklamo da. Agpasugnod da. Angam da kayo ket, wes! Okay lang. Maawatak tirigat ti anak kong agtrabaho ija abroad. Iso ajak puwersaan amang ten iti kwarta kanyak. No ikanak, salamat. Ngam no saan, awan anyaman na. Anak kulat na dayjay. Nga uray inya dayo na ti apo ko kanyak. Patpat kaklat ta iday ti apo ko, Barok. Ala, ang sangit kay manananti. Ay na, sorry Tilang tumadamdamagan. Pasensya kayo. Ala, may kayo mangki. Di ta inta ija store, inta merienda. Ilibre kay man, tapno mayaw awan ti dudukot yun. Nasaya at daka nilsay. Nairwar maun, timpawit di gayem mau. Wen tatang. Manungay. 20,000. Uy, nawadwad mo ta. Manungay ti para kanyak. Na ito 5,000. Ay,
Igatang ko ngamin itibado kan gatas ni Misha ti daduma. Tapno awan makun ko na di inana. Agyapan na ka. Ay, damang kwarta ko. Misha, yan mo. Agsukat ka tarumwarta. Inta gumatang itinapinta sa badom. Auntie Elsie. Oh, abakas na tilangam. Kasla mabutbutang ka. Ada siguro binuya na akabut-butang Yawid na ko ni Jay balay mi auntie. Ay, sana mabalin. No isubli ka kanilolam, di na kung pauitan ni nanang mo. Diyak kayatin dito auntie. Apay aya, nasingpat kami mat kanitatangkukan ka. Auntie. Ay sos, ada laki di binuya na nakabutbutang. Alam mabit lang tayo, ay huwag ni Misha anak ka. Ay, umay ka na po, Juan. Mapantay dyan sila, tayo kang kaiti tsukulay. Manjak! Misha, saan kumanatang kan tulong, Juan? Wala, umay kan. Ala, sumurot kan ka ni Lolo, Misha. Di mo liplipatan timpagakan ka, Misha. Nuagi pulong ka, dakas ka kanya. Kanadadakas ang mapasama kadananang kanlulam. Lolo. Di ka gipulpulong itararamidakan ka. Juan, Lolo. Hala, urnusam tabagin. Tarumwar kayaw. Kanyan tem nga Elsay. Ala, mangpili ka iti kayat mo abado, Misha. Gatangan ta amin na kayat mo. Uy, Misha, anyat mapaspasamakan ka. Apay akas lang maikulkulang ka. Misha! Auntie, mabutang ako ni Jay balayo. Diyak kayatin ti agawid ni Jay. Diyak kayat tararamidan ni Lolo kanyak. Ha? Araramidan na nga? Saksaklutan na. Kalpasan na. Ikikis na ti bibig ko. Kanigigaman na ti barokong ko. Ay. Anya pa'y tinaramid na. Kasta lang. Igigaman na lang. Amjak kayat, auntie. Kwa. Ay, Misha. Di mo ibagbaga iti sabali day ta. Di mo ikan iti kay papananday jay. Gagangay na talulom kat nga rod. Ha? Nalala, agpili ka kit din iti badong. Mapantay iti day jay banda. Sumurot ka kanya ka? Diyak kayatan ti agawid di Jay balayda. Lord, tulungan na ko ma. Anya ti aramidak tapno makaawid ako ni Jay lugar mi. Nilolak ti kayat ko ang makaduwa. Sir Police, tulungan na ko ma. Mapukpukawak. Anya tinagan mo? Misha, sir. Taga ano ka, basa? Taga ije lugar na lolak. Kayat ko ti agawit ti Jay. Ngamdya ka mo ti pagluganak. Kanawan kwartak. Lola! Ay na po kaya. Agyaman na nagawid kan. Ay na, kailiw ka una yun. Imbag atayin tulad na ti pulis. Nagsingpat ni Sir Pulis, Lola. Wan nga rod. Ay na, agyaman tayo ti Diyos. Tapadyak na inaramat na dayjay anang itulogkan ka. Tapno makaawit ka. Lola, jak kaya tintiag subliti dayjay a lugar. Itatanam mo amon tinapasama kita anak mo. Anyat makunam dyan ah. Dagiti awanan bain. Dandanigayam na isagmak ti anak ko iti moderta. Basol mo na ito'y dyan ah. Inyada yung ngamin ti anak mo kanyak. Pakawanin na ko mananang. Misya anak ko. Pakawanin na ko ma. Patpatgan ko unay. Didak kami ni tita diti sa bali ananang. Dituya kaya ni Lola. Wanan ako, promise. Sorry. Basol ko anak ko. Ay, ti pagyamanan tayo iti Diyos. Saan ang nagbaligi day dya kay anang gundaway iti anak mo? Wan, ngam sumbatan na nagtati naramid na iti anak ko, nana.
Elsay, kasano da ito yan? Tiliwundak mo dagiti pulisan. Apay, tatang. Gapo iti inaramid ko kanimi siya. Apay ngamin nga naramid yung tikas jay. Basol yung matlaang Eto lungan nak. Diyak kaya ti mapalaod. Awan maramidak, tatang. Sapay awan ko kwarta kita. Hello, Jana. Sorry Pasensya ka, no jak nabantayan na naimbag ta anak mo. Nagtalaga kan ka, Elsie. Ngam gapoy ti kas jay pagtanti anak ko. Napukawan anamin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Nang runa iti arsab ng amam. Jana, kasta unay asangit ti amak. Agit-kit daw iti pamakawan. Diyo ko man idarum. Ibagam iti inam ta isanod nan ti darum kontra iti amak. Ladingit. Ngamnaskan nga ikaro na tinagbasulan na. Awanan ba inti amam, Elsie? Jana. No kayat mo tinaulimak a panagbiag, agaramid kay tinasayaat. Ngam no rinokar ti aramid mo, ladingit kan riribok, ti agbalin a reward mo. Bueno, gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Naglaing kat dagita nakarubat at di dapay amo ngay belang dagiti basura da. Agkakaywara! Nagalas akitain! Sinalbag dakit di amin. Day tangiwat mo, Alan. Ang mga noada makangagkan ka. Agkakaywara nga ro dagiti basura iti parangan, salay. Awanan bain dagita akaruba, buwisit dakit di amin. Anya nga rod kat basura mat dagitay. Bay amon ta siya kung timang dalos iti paraangan, Alan lakay. Nalakalaang at trabaho day ta. Ay, nano sana ka makapagtepal. Ang mga paltugak na kita kaaruba. Patayag to pa'y amin ida. Mabuti nga kaya. Anya ka din day ta sasawam, Alan. Mabutbuto nga iti day tang ibagpagam. Basura laang patayag mo dagiti kaaruba. Noan niya timbaga, karamidag. Talaga po matayak iti tao. Nuulitin da pa'y nga agibasura iti parangan ta. Gusto day tan. Di ka kumaaglaaw pa'y. Kababain ka dagiti kaaruba. Tapay kuma, isuda kuma ti rumbang agbain. Gaputa nagbasurahan dati parangan ta. Sumardengkan ko nakmet. Itay pa'y aday ta basura ti bagbagam. Ay! Da kayo akaruba! Awan babay nyo! Agsagana kayo kanyak no ulitin nyo pa iti agbasura iti paranga. Huston, Alan. Di kan aglaaw. Pang-asim. Awanan bain day jay nga Alan. Jailatan basura ti pagpupudutan na, nakalalaaw itay. Nagpigsa tingiwa na. Wan nga rin tatang. Pagsisikuran na dagiti na iwara a basura iti paraangan mi. Nagrigat a pagsardengan, kasla armalay tingiwat na. Hay! Mabutbutengak nagpungpungtot ni Alan tatang. Kasla di nakbigbigan nga asawa na. Nangagkaw ti panagpukpukaw na itay. Agasam tapaltugan na dagiti kaaruba nga agiwara iti basura da. Kunamlan asino nga agsasaw iti nga Alan. Wan nga rin tatang. Kababain ti kasta nga aramid na. Ay, tilang pagbut nga anak ka. Kasanungay, madamang tutupken ko na gapo iti naalas nga ugali na. Day talaunay ti pagbutbut nga tatang. Sapay agpang ta ni Alan. Jak malapdan tingiwat na ngagsao. Nalabagbaga ang tulatan. San arumbang tiraramidin na. Basura lang, pumatayan iti tao.
kita iti paraangan, Alan. Ti awanan bain alito. Ha? Apay nilito? May samod na tao. Awan babain na. Kaslawan nagadalan na. Aday ta ka manin ako nak, Alan. Awan matbasol kan kanilito ng pagpupudutam. Anyang awan basol na sasawambit. May samod na itang agiwarwara iti basura na. Anya, basura manin ti bagbagam, Alan. Awan ko mati parikot no saan da nga agiwara iti paraangan ta. Anya. Payman, kasaritak man ti awanan pain. No lumabas kayo mo diti paraangak, saan kayo nga agiwaralatan iti basura yaw? Siyak ka diti pangibagbagam iti dayta, Manong Alan? Ta sino pa'y kuma? Si ka lang mati lumabas diti paraangak, awanan sa balipay. Saan ka mat siguro atulangan niya? Awan matinwara ka basura. Limabasak lang mo diti paraangan nyo, Manong Alan. Amok a basura yaw dagiti na iwara dito idikalman. Nabambanog kami kanisali anang daldalos ka dagiti basura yaw. Ha? Da kayo lang mat a pamilya ti asidag dito paraangan may, lito! Iso da kayo mangarod ti akin kukuha ka dagiti basura na iwara. Saan mi ako kuha dagiti na iwara a basura iti paraangan nyo, Manong Alan? Amangan no basura ti sabali tao. Iso di ka ko magpabasol. Di ka man agin didi amulito. Amok a basura yo dagiti na iwara diti parangak. Agrason ka pa'y laang? Anya? Naglain kang agrason Abay, anya ti kayat mo mapasama kita, Ne, awan ti kayat ko mapasama. At dapaltog ko lito. No agaramid ka iti jak magustuhan. Dakas ti mapasamakan ka. Anya? Kabalan ka paltugan dito'y mismo aparaangak no sabalit isongbat mo kanyak. Bangkay kan tulangan nga gawid. Ne, di mo kumamit aramidin ti kasta Manong Alan. Agkakaro ba tayo? Basura lang dito pagparparikutam. Sana ka mang rabrabak lito. Idasay ka mismo dito'y paraangak no agkamali ka iti isongbat. Nagalasan day tang imbagbagakan ka ni Alan, lakay. Ay, uwan nga rod. Bakit? Jaklatan nagtagtagari. Tama nga noon niya pati mapasamak. Jak kaya tiriri. Nang runa kat agakaruba tayo. Husto launay ti inaramid mo, lakay. Ay. Nasa isaya atin alumiklik ka kankwana. Talaga anatangsit day jak karuba. Basura lang nga na iwara iti paraangan na. Nagdakkelan nga isyu kankwana. Pagtangtangsit na di paltog na. Kabailan na kano ti pumatay, nga oray pa'y kaaruba na. Awan pilpilyan na. Una yan day siya tao. Kasla naglaka ti pumatay iti tao nagsasao. Isasaan ako na magnapa iti parangan na bakit. Lumiklikak langan, tapno saan kami nga agapa. O sige, liklikam tikas kan kwa na akaaruba lakay. Nagdakas ti ugali na. Mapupukaw di may sa manok ko, salay. Tinakaw na laki de. Amangan no adalaang iti paraangan ti manok, Alan. Di ka ko magpabasol. Sana basta mapukaw ti manok ko, no awan tinangala. Anya? Tinakaw lakit di dagiti kaaruba nga awan masidsida na. Alan? Ay, agsaga na kanyak dagiti awanan bain. Alak man ti baltog ko. Saan, Alan? Di ka rumrumwar. Di ka kumaagparnoy iti riribo. Ay, di nak malapdan iti aramidak, sali. Hoy! Asino kada kayo tinangtakaw iti kakaiso na manok ko? Ha? Huston, Alan. Di mo kumapabasulan dagiti kaaruba. O pa sinurot nakpela dito'y parangan, mate. Ha? Sublitan, ije balay. Di ka kumaagpukaw dito'y paraangan. Nilakit dilito tinangtakaw iti manok ta. Isulang ti amok ngagsakit tinakam na kanyak kapo iti imbagbagak iti kalman. Anya? Lito! Rumwar ka dita balay mo tag sinubok taman. No sino ti malalaki ka data? Aglaban tano kayat mo! Sumardeng ka na, Alan. Kababait ti kastangar aramidam. Muday deta paltog mo. Di mo alam ti paltog ko, sali. Paltogak na dyan ito. Lusok ak ti banga-banga na. Isulakit di tinangala iti manok ko. Talaga ang maagday jay akaaruba. Nagpukapukaw iti paraangan. Awan babain na talaga. Baybay nyo latta, nanang. Sana ka rin mo harita ikpukpukaw. Palso amin nga ibagbaga na kung ipagpabasol na kanyak. Asyak ka no tinang takaw iti manok na.
Naglaing agpabasaw. Awan mo't nga ron ti pamanagnak na asika tinang takaw iti manok na anak kaw. Jakman amo, no apa isak ti pagpabasulan na nanang. Awan mo ti madingay, naramid ko na. Ay, nagdakas akaruban ni Alan. May mayat ko man, no pumanaw dito'y lugar tayo. Nanang. Sumit talaga tiriribok dito'y lugar tayo day di ataaw. Adaw ti mabutbutang kankwana. Diyay latan busis na ti mangmangag. Ay. Tirigat na. Di pa'y anawaan ni Kapitan ti kasjengar aramidin ni Alan. Nga uray no agpukapukawan iti parangan. Kabagyan ni Alan ni Kapitan. Adun adaras nga agpukapukaw. Ngayon baybayan lang ni Kapitan. Ay, kabut-butang day di ataaw. At dapay imot na apaltog. Paltugan na kanaw di agtatakaw. Nanang. No saan pa'y laang aksyonan ni Kapitan, ay siya kun amismaw ti agipulong kadagiti pulays. Pasensya ka na. Muday tula ti may intriga ka na pasadaak iti tricycle bakit? Nakapoy ti pasada ita. Ay katanya nga ron nga eh. Ala, agsukat kanta ne. Naidasar kun di kananta. Amo ka mabisin kan. Ay na. Wen bakit? Mabisin na ka talagan. Indanon ko dito balay tibisin ko. Talaga asinapa kung tinagluto iti pang malumanta. Taam mo ka mabisin ka asumangpet lakay. Agyaman na ka, tanasingpet ka nga asawa. Uray no basit lati mapaspasadaak. Naragsak ka. Kaan man nakahawat ka. Di ka madanagan. Adan tulat ta pagsayaatan ti biyagta. Adda ka asi ti Diyos. Huwan bakit? Saan ta mapukawan itinamnama? Litaw! Kunamlan asino kang agiparparada iti tricycle dito dalan. Ha? Ha? Ni Alan jag pukpukaw iti paraangan. Hoy! Pakibiyangan namin aparadaan ti tricycle. Ay, inakpay man kasarita bakit? Ala, umuna ka namangan. Pasensya kan manong Alan. Imparadak mo't itinasaya ti tricycle ko ha. Saan mo't ang makasali iti dalan? Nangalami tilay mo nga iparadam ti tricycle mo iti dalan nga agturong iti balay ko. Ha? Di mo kumamot pagpupungtutan ti tricycle ko ang nakaparada manong. Saan mo't ang makasali ko nakmanan? Ne, tagrason ka pa'y lang. Dinanog nakmaten, Manong Alan. O niya, lumaban ka. Ipakita mo akabalan nak. Kuha, sana ka lumaban kan ka. Ipakitam ang malalaki ka lito. Makitam da ito, ha? Ha? Paltog? Kaya't mo tapaltugak da ito ulom, ha? Ni, saan Manong Alan? Di na kumamot paltugan. Pangasim. Idulin mo na ito paltog mo. Sana ka lumaban. Mabutang ka malagayam lito. Hala, yalis mo da ito tricycle mo itinakay paradaan na. Darasam! Uwin Manong Alan. Yalis kong ti tricycle ko. Talagang aglablabusin day jay nga Alan. Sa dino tayan, tiyawanan bain, ah? Apay ka di tatang. Anya manan tinaramid ni Alan. Kano dinanog na nilitaw? Anya. Di la nagpailan ni tinaramid na. Agasam ta dinanog na dyan nagsing patataw. Anya. Agyaman ni Alan, ta sana bimalis nilitaw. Binaybayan na lang ti panang danog na kangkuan na. Tatang. Jack, kaya't day dyan manugang. Satanas! Ibabain na ti pamilya tayo, anak kaw. Siya kun ti mababain iti aramidan na, tatang. Mabainak at talagan. Nagposkol at talaga ti panagrurupa na. Ay, nanusan la dakas ti mangdangran iti tao, dinanog kaun. Mga matagbat ko pa'y. Tatang. Ay, talaga nga aramidak da ito, no siyak ti mapunwan, nay. Di nakita ni Tigas tasali. Jack kaya dito pa nagkit-kita ma. Sikan ti pagsasaritaan dagiti kaaruba, Alan. Di mo kano ammo ti makikaaruba. Dinanog mo pa yan nilito nga awan basol na. Anya ko mano Jack amo ti makikaaruba, ah? Awa ang tinasakit na bakrang ko. Mabut-butangan dagiti kaaruba kan ka. Tanaglaing ka amakiapa, Alan. Rumbang lang ang butang da kanya. Talaga kabalak ti pumatay nga uray kaarubak nang runa dayjay alito. Kaya't ko kita patayin dayjay tao. Tanangam ti panagsasaom, Alan.
Saanin anasaya at day tangar aramidan. Sana ka mabutang. Rumbang lang agbutang dagiti ka roba kanyak. Anya? Iso adinak man pakibibiyangan si kasali Uray si ka nga asawak. Kabalan ka adangran no kontra-kontraan na. Anya? Awan kabutang ko nga uray asino dito yung lugar tayo. Adapaltog ko? Iso nga awang kabutang ko? Ni, si kamot gayam sali. Wan Roma, umayak agkid daw iti pamakawan. Gapoy aramiden ni Alan nga asawa. Mababain naklaw na yan. Gapo iti inaramid ni Alan kinilitong asawam. Sali. Nang ro na iti aramiden na kada kayo nga ag-asawa. Awan mo't basol yo. Ngamno apay akagura na kayo ti asawa. Ay. Mababain na ka talagan, Roma. Ni, agluwa ka matan, Sali. Gapo ta maumak matan. Nagdagsanan ti barokong ko. Ay, nalala. Gusto daytan. Di ka nagsangit. Panggap ko pa yan na panawan ti asawa, Roma. Anya? Kaya't kun ti makisinakan ko na. Sa anak matan anaragsakan ko na. Nasayat mata nagsabat tadi ti parangan Alan. Ne, ada ka ni bagang kanyak tatang. Mangibabayin ka manugang Diyak la kumanin paasawa ti anak ko ken ka. Ne, anya ka din tayo nga ibagbagam tatang. Nagalas ti ugali man ay kamkamang. Mabit man lang tatang. Naglastog ka mo din. Gagsasaw. Sikatilas to Alan. Ibabayin na kami anak ay kamangam. Awan karba nga mamangdangdangran iti tao. Dakat di pa nagsasaw matatang. Abay, hindi mo kabutang ti paltugaw. Anya? Ada paltugaw. Ha! Ore man sikati ama ti asawa saan ka kabutang. Anya? Paltugan ka no, di ka pala sumadra sumanaw. Ha? Ala, agsaw ka pa ita, dahito yan paltog ko di kasaritam, tatang. Nag-asata kita ngal daw. Bakit? Oh, apay ka di lakay. Inarkila tibak ng ti tricycle ko. 5,000 imbayad na. Oh? Talo lang dara sa nagsubli ti tricycle ko, anang bunag ka dagiti gargaret na. Ang inikanak iti 5,000. Ay na, nagsaya at matan. Saan na day ta bakit? Alain na kano pa driver na. Ha? Imbagak ngamin akabalak ti agmanihot ti kotse. Iso nga alain na ka family driver da. Ay na, nagsaya at ka ngamin na tao lakay. Isa pinaraburan na ka ni Apo. Wan bakit? Nagsaya ta talaga ni Apo. Diyos ka tata. Wisit. Naabakak iti sugal. Saur kayo Abay kumasaur kami Alan. Isubliw ti kwartak no diyo kaya't ti matay. Ang tagaimpaltog mo Isubliw ti kwartak ngayon nabakyo. Tapno nasayaat kayo. He! Sana mamalain. Noon tapaltog mo. Ang damat imukot. Natayin ti asawa, tatan. Diyos ka. Saanan anay sambot ti biyag na dito hospital. Pati karam ti pakinakamawa nagkaw. No saan kumanagaramit iti saan anasayaan. Si bibiyag pa'y kumaniala. Siguro kadagiti nakakita kat basol ka no ni Alan ti amin. Nabak iti sugal. Kati palastog na ti paltog na. So aday jay pinagsubagsuldan. Nakataray man din ang bagsulkan ko ana. Nalabit ngaglimlimengay. Nagaramid ti sana nasayat ni Alan. Iswa saan mo ta nasayat? Tinagpanagan na. Diyos ko. Pakawanan ti asawa.
No agbibiyag ka iti kinadakas, dakas tumet ti pagtungpalam. Bueno gagayem, ditan tinag-ibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hello, bakit? Intan na. Ano tayo ni Jesimbaan? Wan, mabiit lang nga nandro na kay. Agsagay sayak lang. Maladaw tan. Babayin, ti maladaw i Jesimbaan. Aya, ala. Mapantang arudan. Ala, Intan! Itinagan ti Ama, Anak, gan Espiritu Santo. Amen. Ala, rumuartan lakay. Agawid ta ka din? Sanpay Intapi agpasyar bakit? Mangantay terwar. O sige. Oray agawid tan tumutla adagos tapno saan ta maabutan iti tudo. Uwi na. Siguro na kastoy teraramidin ta kay. Agdate ta. Kalpasan ti pan nakimisa ta. Sa bagay mo't kit di Mala, mapantang arudan. Nana, gumatangak man iti asukar ken kape. Mabit lang, Wang. Ito yan. Nagyamanak nana. Adto iti bayad ko. Nagyamanak. Tumagay ka pa Sige lang, pare. Ano siya? Tumagay ko. Matad, huwag ka na. May salaan. Ay, saan pare? Insarden ko ti aginom. May unay ko lang din. May salaan, pre. Awan mo dakas na. Hindi na kang pabainan, pare. Sige mga pare. May salang Well, tanag na yun. May salang tagay. Ato yo. Agtugaw ka ngamin pare. May mayat no nakatugaw kang agtagay. Lalakla ka matamaan no nakatakder kang agtagay. Tagay nan. Kasta pare. Sige pare Ador. Nakon. Dito ka pa pare. Anya ka matan. Kailiw na ka makinistorya at kasano. Tunggal di off mo, simbahan tayan mo. Makapamis na kiti banding tayo. At danto pa nagsasango tayo, pare. Ag-istorya tayo nito. Basta di ka pa'y pumanaw. Dito ka pa lang. Uritas saan ka ngagsyat, basta agtugaw ka. Ag-istorya tayo, pare. Kailiw na ka, makabanding. Andrew? Nabartag ka? Pasensya, bakit? Napasubak. Anya? Arudan. Sorry napasubak. Pinilit ng pare Ador na nagsyat. Super ka. Apaya naginom ka. Mabiit lang. Mga naag iti pang labar ko ken ka. Taag pulis kan. Sakan tumaturugan. Inton bigaton ti panagsarita ta, lakay. At danay danon kanya kanak ko. Nagbartek ka kano'y dinamid sa nakalman. Wala na. Ang napasubak lang. Nay, Andro, palagipan ka Kakaisuna na ikat mo, di pa naging inom mo itarak. Subliam ka di manan. Saanin na. Saanin na maulit tayo, Rumbag lang. Makasangsangit di asawam nga gipulpulong kanyak. Madanagan ta mga numapasamak manan ti pagbutbutngan na. Nagbaliw kan, Andro. Pangaasim, ta itultuloy mo kuman di pa nagbalbaliw mo, anak ko. Wala nang, ikarigatak.
Lakay, mawawag. Nalipatak mo itong tinagbalong ti danom. O sige, mabilang tayo gumatang. Ryan nak dito yun, ha? Alaman nga rod lakay. Agyaman na. Nakasaramat amin nga store dito sa nagdisimbahan. Pagkatangat-matan nga iti danom. Ay, isya ba ta? Kaya makalapat ito ba kang kasama? Yan, bro! Okay! Pare Ador. Papanan nyo? Hindi, balay tayo sa kaw! Boy ka, tay, tagpasyar, paray! Wah, sige lang pare. Adda ngamin papanan mi kani bakit? Agur-ura iti simbahan. Ano, mabitay lang! Umay ka na! Mabitay lang! Saan pare? Kani, adda ni bakit? Umay ka din! Mabitay lang, wait, anyakan! Awagan tulad ni bakit nun? Apay, sana makawayas nga si Suaya. Italang mo, nagsina kayo, pare. Ha? Tanag mo na ya. Hintay lang makipangan. Ibalkutan to ni Mrs. Mau. Tagay mo, pare. May masyarak. Datay na eh. Pare. Nalamuyo ti panagayos na iti karabugaw. Bunya, pare. Uwin pare. Apa yang kaslas si mamit mo tanti ara kita. Talaga kasla pare. Tagay kayo day. Uwin man. Nabayag namin najak imin inom kahit. Kasta talaga pare. Ang sumli ka gini ti sigod. May aman na ita. Baliw-baliw. Makauray na ita. Ubing tapay. Iso nga ipapastakit dita ginom. Tanong man na ita. Di tanton maramid ti kasta Uwin man pare. Sige. Tagay lahat ng roda. Ala, napartag ka man Andrew? Bibiyang Demeter. Andrew! Aglisikan iti dalan ko. Manen, Andrew! Apa yung labdan na bartak? Diyak mo nagdaw-dawa na iti pagbartak ko, Anya? Nagreklamo ka, Sino ti kumarit, Sino tinatured? Sangundang man! Sangundang ka! Andrew! Andrew! Bakit? Apay da kita? Apay? Di mon malagip ti naramid mo idirabi. Apay? Gapuan am amin dagito eh. Simangpit ka na barbartek. Kalpasan na, nagwala-wala ka manen. Imbundaris mo amin akagawaan dito'y balay. Kastaya. Ay, pasensya bakit? Jak inggagara tinaramid ka. Kasano? Kat nagbarbartek ka man ngaminin. Sorry Narigat apayan ni pare Adog. Dagita kat kumpare mon ti patpatyam? Kas nakunakon bakit? Jak inggagara. So, pasensya ka matan Unay matan na jay. Ni pare Ador. Ay, mabit lang Hello pare. Ay, awan man. Umayon pare. Sigurado. Agdi ko sa Rumor man ang tiyasawang. Kat nabarbartek tumanin asumangpat. Sige. Ti amo, nagbalbal di mo tiyasawang. Rumuarak no madamdama bakit? Agdi ko saklang. Papanam, kat awan mo't sirag iti trabaho ita, holiday. Agaw awis ni pare Ador. Narigat nga rod apayan jay kumpare. Ibaganan tumanan nga under disaya akon. Anya? Sige, indak agdi ko san bakit? Sige, dito'y kapay labalay Marilaw. Ta sigurado ariribukan na ka manan di asawam no sumangpit. Ta sigurado nabartek manan day jay. Wen nga rod nanang. Kunak no nagbalbaliwan. Ngam sinublian naman mutan ti panagbarbartek na. Ala, bayam ta kasaritak tumanan balasang ko. Di lagnak-nakam day ja tao. Nang, ti sumungad. Marilaw!
Amok nga, ka dito balay da nanang. Isa rumor ka dito. Ay, mabitla ang tapas kagtanak ko, balasang ko. Abay nga, ka dito, Marilo. Nagawitan. Manji, Ah, agawid ka asiksika, Andro. ano niya? Agawid ako. Nanay. Ay, Nandraw! Di mo matgutad-gutad ang taasawam, Agtalda ka man! Di kayo makibiyang dito ta. Mga nada kayo tigutad-gutad ang nanang. Na. Hala, agawid ta. Marilaw. Manjang, ano ba't dito balay dananang? Nganya? Apa di mo kaya ti agawid? Dalalaki ma, ha? Ang agtalda ka, Andraw! Nay. Di mo ti bagbagam. Anya lalaki nga ibagbagam, Mike. Sakti anak yun nanang. Sana ni Marilaw. Iswa sakti ayaw na. Ay, jak kaya ta konsensyon ti madi nga raramidam. Agawid. Dahil din Marilaw. Umaykan. Marilaw. Ayan mo. Nga. Tama pa, di na ako may sabatan dito ayan, Terida. Marilaw, bakit? Urayan ka dito ayan, Terida, ha? Umay ka dito. Dito yan. Ay na, awanan ni Marilo. Pinanawan na kan di asawa, Mandro. Ano pa na? Awanan nauman iti aramid mo. Ura sino mat siguro nga asawa. Talaga ang mauma iti kasta nga raramidam. Agbartag ka, kalpasan na apaan kan kabilam ta asawam. Saan? Ayatan nak di asawa. Di nakabala na panawan da siya. Ayatan nak ni Marilo. Marilo, asawa. Sa dino dayan mo. Nagsubli ka na. Kailiw ka na yan, Marilo. Ayatan ka. Ayun mo na kailiw kan. Sa kabaylan, may sa Marilo. Barok, agawid ka, tanabartakan. Ikagwalang-walang dito ito, mga pagtripanda ka nagitis tambay. Sapulak ti asawa. Nakita yun ni Marilo, tata. Ay, jak am-am ti asawa. Agawid kan, mga naday ti balayo ti sapsapulan. Awan nga rin ti jay. Pimana ti asawa. Pinanawan nak ti ayat nga asawa. Pangasyo man tata, tulungan da ka mang sapul. Iti asawa. Ay na, nabayagan day tanga uyot mo, Andrew. Agpa-check up ka. Saanan. Agimbag tulad ta. Nugasat ko pa iti agbiag nanang. Agpa-check up ka, tap na agimbag kan. Uray mataya ko nanang. Na, anya ka din day tanga ibagbagam. Awanan sir bitibiyag ko. Apay ngayon palubos ti Diyos sa kasto'y tinagtungpalan ti relasyon mi nga gasawa. Apay binaybayan na kami ti Diyos. Ay na, saan narumbang a question na ramti na marswa, anak ko. Si kamot tinang pili ti kastagasat mo, sanaya. Nanang. Di mo pa basulan ti Diyos. Tasika tinang pili ti kastagasat mo. Nagaramid kay ti sana may parbag. Sayta, tamarigatan kan, pabasulam ti na marswa. Sana. Imbes sa sidiram ti apo, agpakawan kakitdikan kwa na kadagiti nagbasulam. Saan katakasta ti bagbagam? Pakawanan dak nanang. Jak ngaminan mapagsusurot dagiti mapampanunot ko. Tagab-aburido ako launayan. Nala, di ka unag pampanunot anak ko. Agkararag kakit di.
Kadkid daw ti kaasi ti Diyos. Tapno agimbag ka pa ay, Andro. Lusak di agyangar ka na iti bulbulong ngayon ng lagla. Tapno maimbagan tuya ko. Patya ka makatulong dagiti bulbulong. Tapi mitya basit idi minubak. Awan matwartal apag pa-check up ko. Isu nga nusak ti agyangar iti bulbulong. Diyos ko, jak maumang agkid daw iti pamakawan. Gapo ka dagiti madingay nararamid ko iti kalabas. Pakawarin na ko ma. Kat pagimbagan nak. Tapno makatrabaho ak. Tapno da pangalak iti pagbiag ko. Ingkatangan ka iti agas mo, Andro. Marilo, asawa ka. Wen, siya nga ron. Naging inayad ka simrat. Isuadi mo nadlaw ti asidog ko. Agyaman ak. Kunat nun ka nagsubli. Kailiw ka unayan, Marilo. Pasensya kan. No ita aklarang asimang pat. Ingagarak ti sana nagawawin. Bareng makapanunot ka. Kat maamiris mo dagiti bitot mo, Andro. Nakaamiris ako na. Kat pakawarin na ko, ma. Agyaman na, Andro. Tamom ka di. Abayat ti kawan ko. Nagtrabaho ak. Iso nakaurnong ak iti pagpaagas mo. Anya? Limod nga da kontak mi kaninanang. Binilin ko adi na ibagpagakin ka. Agyaman ak. Kunaklano talaga adi na kong sublihan. Ay ayatan ka, Marilo. Ala, tumaramon dagito insangpat ko nga agas mo. Tainton bigat. Mapantay ti doktor. Taagpa-check up ka. Agyaman ak bakit. Ikarik, agbalbaliw ako na mamimpinsan. Diya akong subyan ti sigod nga aramid ko. Natural laeng ti panagbasol. Ngamno nakaamiris kan kat nagbalbaliw kan, di mon sublian ti sigod nga aramid mo, tama nga nawantun ti gundaway mo amang ilintag, kadagiti bindot mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.